Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, pili o vai, pili o mo li. E mwhewhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, motu malau I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa, ua sa o le lei le whareoloa ma le nu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau ngai peo lo sua whaantoa, I meri po se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi. Polo ainga I Samoa, mane tua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. Polo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga I Samoa, e alai se te autusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Soe fo manuia malangi ma. O lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluanga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana.
Talofa lava, and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. 1, 2, 3, 4, let's go!
smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Aya Yesu iluva ute atailefa. 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 Aya Yesu iluva ute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva ute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva ute atailefa. Seyo iloa inga. With Christ in my vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but His peace keep me warm. Anchor in His word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there, roar. Now I'm sailing with purpose, toward heaven shore. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yo, 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 yeah. Say yo, say yo. O te fia whaatalo, whamalo, whaafela i atu, ia, ma o wholo whātu le fo i vaenga o le afiafi. Ina ua wha ma le afa minute o te ainei le tu la e wha, e le tautua wha au au pea, ia, a o le longo pui ali. Pa ia ma le mamalu si o tātu utunuu, e tau ala atu, ia, i le ala ata ma le ala leo whaasala lau o le Blue Wave TV. Ma le porokalame o le tauta iae, ia, ua utou masani i afiafi. Ia o vai aso te itasi.
ia ile tal fa ia ile foi la fia fio la solo se furo de masino o kuso lo afilu sumleono to au na siata se mai pia mangalu ole ia e tautua o e Samoa le tunu tofi e ala i whaasala launga ia o mea o tutupu sa tutupu o lo tutupu wha au pea o na tutupu ia mani mea tātou te tala noa ai longa e tutupu ia walau whaafonga maua i lea fiafi ma lea fiafi ia wha malo ma wha tālofa ia il soafa manu malo Yesu Keriso o lea na maliu wha lava au le satauro o lea na toe tu ia so toro ia ina ia mangalo oe mangalo au mangalo i tātou uma ia ina ia mau fo i le havanoa tātou te toi foi mau whaatasi mai ai leo lai whaavavang o le suafa la le na au te fia e lau a lunga i suafa uma e wha mapu e ma wha mati e lunga o le tātou porklame e pei ona iei fo i le nei vaenga o le afiafi ma lo a fua ai lau a maua ma lo le whaatoatoa lo le pali ia atue tautai o le fuamanu ula ia ua e fia whaatamasoaliga i le yaso ia aia foʻi ia tatau tau leleia ia auā lausaʻiliga malo i le faigofie o le tautua futoto ia o le tautua tuavae o le tautua matavela tautua upu ia o le tautua aitau malele o auma i tuaiga tautua o lo e silafia whaamalo atu e le whaingofie le tautuaina o nei meo ainga marisailinga o mulumanai manuia e sisinga ai le afu e langonga ai le vai o le tino e se la i fo i le sikaimi ia e whaati ngā ulu le sitaimi o tuatu whamai a o lea e tu mau e o i le unga e whaaina malo whai o le whaiva ia o loo whaawau le whanau sua le tātou watanu i Samoa na e tau te sila iai o loo whasaralau tu sao lava ia e tu sai o le alaata le pāle mene ia i le nei fui taimi ia o le tau pasiaina lava o teuteunga o le teuteunga o pili e lengi pili fou o pili kuai o mea ua leva ia e na ona toe teuteu lava le ala e whale ei le tō whao lo o whiritanganga le malai tia whau o le malai o le whautu ngā tangi o le malai o le tā ngā mamanu o le malai o le whiri ngā afa o le malai o le whiri ngā tō whā e au mai au vatu o whea fo i e te tele ai a pesenga matua ai leo o lo whanga soro la tūlanga o le whanotanga pei ona iai ia le amata mai le aso sumarvalu ia le ua mai le aso luas fulo no winga o lua aso talu o na whaatau tai mai ale ia tau te wha malo ai fo i whaiva o lo tātou tunu wha malo wha apitoa a tātou wo i le pāle mene a whea tu whaafitai le fionga i le whongawhitalai o le mota whaafitai tele tama tausi a le whale a manono ai atu le su o lei atau o le tau ma lei atau o le sā e su ai muripola me tau pau su fo i tu le e po le alo le mali e toa ia a toa ta pa autosi e wasa ia ma le pui nga fo i le tausinga sa uma ia ai me se fo yo tausi pui nga futi ma wa paula tau ma malu fale a manono o moli le fa malo ma le fa tele ia ile to o fo mai o le fialo fani o le file muse ua mongi a upu ma fa langinga ta tau te avea ia a inga le tai awa o le tūlanga la iai le whātau teinga, ma le taitainga le whongawhitalai le mōta Samoa. Oka. Se ua tongi a o se ua langa tila ua whaapūlou le tua lima. Whaamalo whai o le whaiva i lau whionga le whongawhitalai o le mōta. O tau si le fia fo i Samoa. Po o whea ke kele iai whiasunga inga o le moka. A mapo ma malu le tō whaa. E whaatonu fola wai whiringalo leanga o sia opo ma sia sau o Samoa o le la au mawhala, o le la au whilewhili. Ese ma whiringalo o langona o tō wha o whautanga ia e mese fo i o palo a lea whaipule ma lea whaipule leanga e 5 sumarkasi. 5 sumarkasi i kumalo. 5 sumarkasi fo i fofonga o lo i totonu ma se ei no foa o motafono. Ai kasi lava tasi lava le o lo whaatau tenga aso uma ele whai ngofie whai war whong whikalai
Ma ta te whai atu ole arualu I luma o soifuanga. Ole arualu foi ngai luma o whaafika uri mara whainga ka, ele whaingo fie. A whai ka kou ke kalangoa, ia so fonga whikala ia anga mua, ia uke de whakua anga mua, so anga mua, a ole amatanga mainga, minga o whamatalanga. Mai ai le urua I fonga whitala I o le mauta, ma whaasoro solo mai ai se ia, I lea paia inga. Sa mapo ko wha, sa koi kiki ia kau leo kau fi ngau ngula fonga ku mau le mauta, standing orders. Lenga sa whaafoe ia ko wha mar whaukanga. Ia, o nei taimi, ia o aso ngā, sa ngā o sfurukasi ku malo ngā amaka mai ai. Le mafua inga sfurukasi ia, pou fo I o le mauka le original le ile local fast, le mauta fono le wavese. Le sfurutasi ona pou ona na represent mai ai ia I ku malo umau Samoa, whaalenga nu. Ia, fua mai la au tau iai. Ngā o sfurukasi fo inga o fofonga, o leo, o tu malo lai whaakau kai ele. E si whinga whonga whikala I ngā po. So sa whai ngofie. Ai kusa I le la kou fo I kaimi, ele I whai ngofie, sukasi ku malo ke kele. Ia, sa wai, whaupopo. Ia le waka kou o le lima su markasi ku malo. Oh, ele whai ngofie ngā rua ngā alwhalea mangongo vaku wale. Latu tapa utausi. Po o le talainga ia au pa au. Ia e tōla le pūlou moli atu le wha malo ma le whaafitai. Ioi, whaafikai lea ngai. Po o le ia le fia maa e manga kuara le meu uwha koe le whaingo fia kai mingi. Lango aso ia, sa ko whaafika lai. O le kai mingi. Ia tūlou e le whai atu. Lango le mau te mai tau atu e wha lele isi. E ia makama fo I sa le iola ngi whai ngangu. E le mala makele ngi wha sa moa mangi ngangu. Ala ose e kia whau. E sa ola ukala. Ya, le yo tiro oferto se situ. E ia isi kanga ka o le oranga ako ako ngu I fafo ele I whai ngu. E le I loangia so ngā fuangi ngu. E le malama le sau wha inga makai. O lai whako a whaasingo singo I le ngei kai mi inga uaru aku I Samoa. Ala uaru e aver ko whaare ku malo I kia whau. Ia e kau ke vai aku fo e ku langa o le saungoanga me whapenga. Ia o kamanga e. A le matapoto la ma madala le tō wha. Whaasau o le fionga le whongawhitalai. E aru wha e wheka I ma whesasa I wha alou le manga le whaingosia ka ko wāmio. Leanga e le se whai wha le menge hoi angi usila le whaingo whelawhalawha inga. E langa I fo standing order sa Samoa e se mai angi usila. Ko vai mei e whai angi usila. Nga le arua wo fia pesere maori fo ilele pesere maori fo iko kongo ar kinkire kuro. Arua fo ia wo so anga haka kongo fai haka kongo le wo fai le ili fa penga ka ko Samoa. Ole me fo ila le mau mo le me ole aso sofa ma sori ya ko le au si konti ya kuro. E sawa ko ai marko inga fai ngala ia e ko fa tu tala loar fai ngo me tonu ele ise ka singo na mamadu. Ai ole wingo bo fai to ile nei fa so. Tōno pūlo whaaftai atu le fionga le whongwhitalai. Eo. Au pa au alo I tafua po o muripola. Ia. Whaaftai kele lau whaako whaala inga. A le lei ase ka pekengi. Ko ke vai ei. A le lei ar ka pekengi le au. E le ngaka e malo. Ai e se a red cards esi. Ia pe whaapea fo I lau whali. A me se ar ka pekengi. Nga a ka pekengi. Ia pi fai piko e kukasi. Ai manga ia lau whali. A le leia se lau whali ingo se kaalonga. Ma mea uma. I kiwa ai e uma enga e le ingi red card. E le ingi yellow card nga o warnings a. Ia, mori nal whaafitai a siata ma tau te iai. I lau o fionga I le whafonga whitalai o mauta. E le tau seru atu. E tau fo I ma lau o fionga tūlanga o whinangalo ma manatu whasoa. Ia e malo le whaatotoa. Ia, a whe mai lau wha malo le fionga le taitai o le malo lau fionga le ipa le mia. Wha malo le tofa. Se wha malo le whautanga. Malo le moe mana tunatu malo le alofa ia Samoa. Wha aftai o lau whaatofa la inga. Wai lo fo e kele lupe le fui fui. Ai nga wha ia mai oi le fui fui.
Ela na le na matu ba tire tau selu sunga lau le mali toa. Mongi ma fa maongi lau saunga nga le nga fai ma lau kau kingonga. E ese a le akamai. Ese le akamai le poko sala lau. Ese le tofa ma malu ma le tofa ma nino ma le poto na au mai e le tua. Kamaranga. Kama sau sa o a mailunga. Rima. Ore komai mo le pokoranga. Ole upu o afionga fo ye manino mama le atua e ku sa o mai lava. Ele ai la se fa afia kamai. Ele ai se fa afia fai fai longa. E so kamalea. E oe. Te leila ngai le kala ave ngia ka mamai o ai si e kala ave ile ka mai o soromonga. E oe. Po ai ale ka mamai o. O ai umangi mau polo fesa e kala ngoa ai filosofia le larolangi ma le aku. Ele ai ma se singa fai ele fe kala inga le tua. Ele se isi poko i rumaku makua mai. Pi ole ka mai o kamare o soromonga le kari o ka avika. Ia a ole inga le nga kuri vai ai le la auli le mali e toa. Many years ago ai le yo or kai mi ola. Whakaungu inga o longa wala uinga. O inga lea ngai e saungoa. Kero i ropo o iei se kakou. Ia, se i kau sa ili po. La ngai i saungoa ngā lea maa ngai ia e. O le ngā kaukingo ai. Mana tua mai le to e whētu la utala lea. A o le tau te ili whātalofa. O le urua i kaimi lava. O le urua i taimi lava. Na no u whaalongo ai au ia o kaukingo lea ngā koe whaalua le pare menge anga ngafi. No ele o ngafi o la so mua ia. Aso mua. Le Tuesday. O le matou farisa I na uwa wa mako fai loku whakasi ma le fionga le pāle mia 3 years ago. Ngā tū la ia I luma na matou ka le sim whailang kau ki ngonga lea. Na ia tau tino ai matutulu na tangi. Le fionga le pāle mia. Ai le I pāle mia kai minga lai ka ia le fionga le I le sa whapito. Ai sa ia ka ukingo I langa mori mau. O isa la eru langa malanga lako malanga ngau ai malanga fu ile le ministry lo. O inana nona mawai le musumunga le amale. O longa fasingo manga o le alu kia fa. Ai le iso ma fau ngi me por kiki. Le la u fa lu lo I le aso fono lua aso taluai. Le ana confirm my love vai le malanga le. Lana to atuli ile malu o Solomon's Temple. Yang ngai pau yo me pengo ko fai. O kere I o isala eru ai mo ke e ila o felengi lai fa fonga mar kamingi. Lai ngofo e fai vai isala eru ko malo. Ese mai fo ila I se tasio o wo mamai ali tatu por kalame ia le fita. Yo. Ya le uso ya lai o ile le telefo ana fa tara noa tuilunga ya fina ngalore. Ole tatu fita o lo I Israel. Ai ese mai lai le uso. Ya von. Ese mai foi. Isia wo. Lai ngofo kenga Israel ngofo mau or kamalo. Ele o ngofo nginga luenga ola ngofo mau o ya le uso ya fasa. Ma te faso ala ai foi ni vai ngo te fie fisilingi ai o le ai pa ia ma o I fai ngala ko ke fisili ai se wo le ala ngofo markenge Jordan. Ele ngofo I Yoritana. O le winga la no fai to mana I o tau tin ngonga le. Onga o langa fa ko fa la inga mangingo. Le ka inga iro ka ko ko mori fa malo. Amu ia foi ka ko. O le aso ma le feelinga o le aso ma le mata inga tila. A le winga o le up. O le fuata foi malona lou. A winga o nei fa matalanga. O le winga o la utala. E ia kai mi nga ia ka ko nga pale mi ai le makai a vai foi fa solonga sa pale mi ar maka afa ia longo winga ori kulanga foi le nga oi levo fa kama ai nga pale mi sa wai arui for pale mi le mo le makai mo le fai pisingisi makai sa mo ai fai pisingisi ya vai kolongi. Ia saua ia pale miar kangaka ole
ki a konko inga e pole afso swangi va ai ia tofilau e tiar sana man ko for ko inga i ron ko fi ngau marua oi ia pe marua e ngau oi ku se ia pale mia kai ka ia mai ka ko ku ia uma loa leo le pale mia a tofilau e tiar sana le fionga totori ia ai pale mia mai ka ngaka fai longa Eyo, e tau tele na tia na dulanga. Ole mkwa ka mai ole sunga dula e pa foi. Ya, i rona foi fai longa dulanga fa so tusi tupe. A dulanga fa pena. Ole ale winga le tau vatua. E au mai a ele atua. Le ka ngaka e fe kawi malea kaimi. Tasi le vaenga ka ua mo ka ko. Kaun ka ko kalia. Se e fainga ka keren ka ko mala malama i menge i swingo ngimea. Pe afa pe fainga ka fu ngo ka ko kalia inga mala malama i me alo fa le tua au mai mo ka ko le ka mi mare ka mi. Ese aka ka ai vela o ka ko ro i pale mia. Or ku a le fionga sa fa pico. Maka afa. Muringu. A makanga nga fofola mai ai le kulanga e sau ye level fa kama ainga e oi nga ola maka fa kasile a swafa kausi kupu kama ainga samo uma mai nga ia fa solo mai ai i le isi ka ko pare mia po me ole ma fa solo mai ai lava i ka ko pare mia ese a ko inga pale mia maula ko foi ko mai mola ko nga va o le si pale mia e sau e fai fa ko anga e li fa il fa nga fa ko anga o le si pale mia e sau e li fa il nga fa ko fa la inga fa le anga no o le si pale mia e sau e li fa ko nga fa le anga sau ma le si pale mia pe la nga ye ku ya ku le pa sai lele o ka ka mai ka ke nga ki nga me ko ka mai o stui so wa ka ko foi la ka ko le levo foi le ka fai fa ilonga mana ya le foi la wa umalona taimi le fo o tu la i mai le si pale mia e kilo ai maka o kanga kala ukele ele e so nga fa ilonga a o sila le tua o ia lea o filifili ioi this is my man this is my guy to lead Samoa and this time for Manga ia fingaro la different season. Se umaka ko kalia ia. Wala foi le talo atu ya o to uma ia le au wata mamai. Fa ya kura o karosanga le langa ke o ko pe mai. I think asia ta no wa o nga fo. Ngo wa o. E o le ha o. E oi. A o ko e loko a fo o ke ko e alu e makua i sa ili le poko wa kili poko sala lauma. E ma fai ngo fa ya. Ole wo ngo fo le ku o have no opportunities. Fai ngo vi ngo ko alu ile. AUT o fe uma fai ngo vi ele all you need is have your time, have enough time. So e ma fai le yang ka ko fai ya ko inga me. Fa kai ko finge kulo wala fionga ya misa. Io so finge ya so ko finge ya misa tina misa fingo tas. Le fa ko uma mai langa oko PhD langa fa e la loi fakatani e ala makua la o yeri ko finge kulo o makua o ke lo misa o va mare uns furpea ala la vai ma fai so le winga yo la fa metalanga le o ke le va ia tu fa pea e isi ku o ke ai na paule va enga o te fa no inisi ave esse ya o to le melo le vai mo la lo ya pauanga o ku ala lo e au vaku ave esse a fai o fa mangu inga le tua ya ki o ilo poko o ka fa penge i fe feke o kusi PhD masters degree doctors professors etc pauale o la utala a fai o fa manu ina ma fa ka mau a inga oe ele atua ona o lava sa ili nga kulanga humble yourself aua e ke vai mo walalo ya o ke vai mo walalo mo ko lau va lea ma ko vai mo walalo a fai wo ko wa kama mai kile o mai la e so ngi le malo le mo mi o ko yes le winga na le nga ma ko nga ngiaku le nga ele ma fai
o ngā ku ufaua, o le mea la lea, e le kao fia i le running o le malo, pe a kou le available. Yes. E le va ai le akua i lo ability. Le ro fa ku sa wa. Le nga ese le designing o mea le lalolangi. Ese le formula o mea le atua. Yes. O mea le lalolangi. E va ai le feeling o i lo ability. Pe mawhainga e whaia le mea lea. Pe eiso ability e ke whaia, e eiso ko mai e ke whaia le mea lea. O le whainga ngā, o le design ngā lalolangi. A o le design a lea tua. Ele ke ale akua pe iso ability e ke whai ai. Lenga foi, he is able. God is able. The only thing is sila i ai lea tua. O low availability. Yes. Ngā pauanga o le me fia sila i lea kua. Ele o fia vai lea kua whape mai e ke ka mai o ke mawhai ngā ma. No. Because e mawhai e ia ngā whaanganga le nganga. E mawhai ngā wha pupula le pupula. E mawhai o ngā wha mingoi le mawhau raka. Lai pēr mawhau. E mawhai. Because he is able. He can do it. Ai kasi lava le mea fia sila i ai lea kua. Po o e hawangoa. Are you available? Pauanga. O le availability. Ele popole le akua peke qualify. That's why I like how God operate. Ele popole le akua peke qualify. And he is not seeking for people that qualify. No. E kango ia because he qualified the calling. Pio le buka ngo fa doctor ku ya. Yeah. They were too much for ile me wa wa. Yeah. E kango ia fa qualify. E kango ia fa kumu kanga ka wale kumu. E kango ia fa lava kanga ka wale lava. E ngake fa ako le me wale ako. Pa wa le me manga oi. E manga o mia e le atua po e avangoa. Oisi mea malava. E ngā lue mai ai. Yeah. So ia kia ua ia. O le mea tāua. A whai ua kama mai. E ngā o mai e makua whesoa soangi re kako waku. Ai kasi ar mafua anga e ala. Ionga wa ai maua lalo le tangata. E kasi ar. You know. O ngai mangaku whapiko. Selfish. Yes. Anga o le winga le o whaiatu. Ok, lo auku. Ara ka ua ia. Anga whakula o kala rea. O kau mawhai fo ia au whak. Kau mawhai aku e whaavaela ua o ngā Samoa. 5 years ago lo karangoa koe. Kau mawhai aku e whaavae aku. Ia. Ai whamairi ko akili. Se o mea ngā o me whai ele au whailonga. Ia leo se o whakuala o whaasoar ka mai i mele. O ke whaku isi a uo ia ngō whai ei ele i ango mai. Whaku e whaiska ku kaua o mea. O mea nga kako wa o inga, o mea nga kako i loa ku whaasolo mai kako e o kupulanga. O mai o mea nga o nga whasa mo ingai. O aisi ilonga ke polo whesa. Po lea ma lea whaiso whailonga. A vai kako. Kusa o lea ua ka ngofi. Au mai mea o lea nganu uma mea o kako ele mo o mia ingi o whailonga mai ngi ungi veske. Kusa lela a mai le system whaapapalangi. E ke kau mawhai fua e whaonga e whaofi fua i le whainga whaasa moa. No. No. Ale o whaiaku. Po aia fo ila le fia ka mai, it's okay. O pera au whailonga ia, e whaila ko wa onga ma le ala ko whainga whailonga meuma. Ale o ke whaiaku soa. A e fia malama i le anga nguu mea uma mua. Kuri vai mua i le akua e whaanganganga rungu. Le anga ele e fiu le whaia o ngā o le anga nuu e kau a oku a e nguku valea. Something is wrong. O le mafuanga ke kaukala pisi o whaua. O le mafuanga e alainga e kaukala mai e whaavare valea re ngutu e kaukala. Nei lok whaiaku. Ele ai e le mafuanga meipi ngai ke ai mua. Meipi e ke ola ainga ngā. Loma. O e momai. E fiu la doctors ma mea uma ia kau whaawasenga na mea ngā. E le mawhai.
E fiu fo ifa ya onga sa mo e ku pupu ele ma fai. Langa mai pia ile curse nga curse ai o ngolo ai mua ai fa leanga e me fa pe nga ka nga kilingi mua ese. E lo ke fai ko. Le wa lima ka usanga o si. Sia u ka mo fai nga. Fa kai le fionga kai fongo ma se mako komi ke lupe foi va ese. Le wa lima ka usanga. A o lo ye fa manguia nga le tua. O le hanga ngu umar fa sa moa o ke fai aku pea lava la ukala. E le su ea mai ngi fai ha o nga academic so polo fesa ngā mea. That's rubbish. Kulo wal fa fonga la tunu. E ngi ngā mea. A kongu ua maua ingi kupea ngisi. O le mafu anga fo ile a leinga o fai ngā mau mea. Maybe for your own personal gain. Maua iau kupe fandai o le mahalo a umanga mau mea. It's all for the money. A o kama ia. Nga ko ai sa fa sa mo. E ko ele fai kai fa le vai e fa ku vai. Ai ese a. Ma mea nga e lua. Ele nga ka nga va ai yo maka. Nga fa soa mai ai ku a. O le pasinga nga e pasi ai foi ka ku. O le anga no umar fa sa mo a faia o le ka ko system nga au mai ai sa longo puyali sa ku ufufonga ma ku karinga o le halu fo inga kau ke haru ai ele ase se sau fie sui se fa vai la mela fie sui ai fua wala ngo mau mai kia sa ku a ma ku kuang fa solo mai fa penga lenga ka faia a e fie polo fesa se mea fa kai kainga o le anga no a fie polo fesa alu mo faile apa fango o makua e ke a maka mai kua solo fa fango ma le apa fango a ele lei mai nga e ke kaua i ruma ke le o lau ole mele o pesi ngai ma le au fai la unga le sau ngai ma me uma ole ke le o me copy runga social media ma ngai ma mea a o fai mai ele ale forsanga fai mai o mea uma wala fa i runga social media ai e aru ngai o e ke kuri vai le akua ma e aru e ke sa iria o e fesiri ro kama fesiri kanga kama kua ngai ko ke kalesia kasi nga sosia ma nga kama a inga le ngofo ma nga kanga kala ko faso le winga o faso ko fa la o ikele le ngor ma ngai o le o mai ngai pale mia o langa ko e karsanga mai Perry ke ro wa e ready le sa wanga le fionga pale mia pe sa wanga le to te talo mai ai le ngana ma le fa o lo akaua ma le kele o le fa ku pu vevesi ia ai mai se fo ilar po le asenga ruenga ale kai ori kuanga ma le la to vai e ma lia yo mata upu le o ma ka upu le ua pepesi fa ma ia ko ke sila fia ele i levanga umar sa wanga ra fionga pa le mia le nga karo sanga ma ko karo sanga ya ku le pa ka mo fa ia e fa file mu le ku ma so ia le sau so ia nga me sau fa le fu ko mori ai e fa la utala o ke le fia postinga ku ngai lungol prokala me ia kala nga fa fake pictures al HRPP so leo iwa ulo ai kua mo musu aka ngaka nge kau sir file mu ka ingo e tulo oi ele levanga uma ku sa wanga maka ngo fie al fionga le kai ole malo po le tunu calling all the people of Samoa both in Samoa and the diaspora calling them even amakua ka kalo mayal pale mia younger followers are fast both local and globally. Talo sanga. Kiro vanga le Perry faina to mai lunga fa mo. Le to va tur sa no ngale fionga lipan mi. Lava le fo le sanga le fainga malo, lo fionga fo ftelai. E fa tu ona fainga fa vai fo. Ai inga fo e tiro ai mama tai tu me wa tato wo ye. Me mal focus mo le mana te ti kolon ola me la sila le me na mate tu le po a fo lingolo yai mtanga le ummal malo tato fal tu petu ton ola wala la na ave ai le tu wala lo a ngai fal tu petu ton mar ko vana ta pena
te unga nei o le tūlafonu. E rei whapena, whai ai se spito po whesa si me. A te iai whatonunga, tilo ma wawa ai, toi o mai le wharitana noanga ma whai tūlanga pēna masani ai, le wafa whenga iai, or ko wana, manimtanga luenga tupe, malato, o le ilalo iai ngol tūlafonu. O le minister tupe administrator, ilalo Central Bank. O ai wa ia Central Bank. O le minister tupe. Asile nei launga sa whataltali el malo. Ia, se i toi tomu whai atu le tali ia Perry koe kausu e mai a. O mori mai fe au o wale mati ino le tātou. Au te roele o le la, o le la iti e wha mamalama. Ia le launga ale fionga le lipane mia. Te loa se umato e tau sa ili whale lei. Ona o le tele o nei vahenga ian ta tipi rungai fo ile le ana saunoanga. Ai al vahenga na le sa ia saunoa i mo le file mu o le tātou atunu. Atunu le tātou malonga. Te foi auto ai tau nu ia sunga le atau tātou malonga a foi mai. Fa o tātou poklami. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi. Ona whiriwhiri no le au nanga i te whaongai na e pei o whatonga, prepaid, pili o vai, pili o mo li. E mwhawhanau tuai le ta vale ngā ta whaulea. Tūlanga tau I tau mawha, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mwhai fo I ona okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri no au nanga I te manau le, ona o omilea. Ona whiriwhiri leo le whaloloa mare nu uro I aile nei whaloloa. Mautinoa, ua sa o le leile whaloloa mare nu. Filifili leo whai o le talo whagauta te fia whatawina. Mai le tonu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wailau whatau. Mare tua, whatu mo whamau monga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, mane tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na ilau whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloha,
ona submit le o lau fatau o le taimi lava mai ai lau I le saunanga atoa ale fionga li pale mia sa tali mai ai e sui fo i o le vanga nei. E angai tonu mai a il vanga nei fa tupu vivesi. E o mo foi o no tala no atu. O le ama tu tom faya fa to file mule tato fa so ino filangalo tonu il mota. La pawale le meo te si fa mna tu a mata upo mato te langona mato le tuanga e langa. Ia mai o le foi wa to oto na fa fonga il mota. O leo wa moria o le fionga le li palmia fa pe foi mal minsta o onga. Tau te le ia moria ngai ma fa kai foi wa moria il palmia ia nei. Fa pe foi mal minsta onga. O le a matua o fa malam la mai nai. Le nga tonu o vanga le nei. Li se nga ia matou e fa vesi tato malo. A iei mata upu. E taun whaaliai le mato fo tafi. E pela al mta upuleta tu tala noina. Il va mala MF. O mana whaali so matu tafi e pulal malo. E pulal malo. Il me fai. E ala ala mato tau le mau. Ona mea o tupu tato malo le oval fast food o sanga talwai. Ale te safa i te tolu. Ona no winga la. O le so sani il malo. Ina nei te i ua fale tonu tulanga te utupe. A ua tato whaia se iunga. E ona to tupu ene mea tupu ia sa moa. Ona tupu mo moa. O le matula le la fatau tua lalo. Ai pule ale malo le si mea whengatai a mato. E langa waumo la whalau loa. El palemia ma le minsta tupe. I la malanga le ngaru i Hong Kong. Waumo la le mato tiltilo i el whasalo maina. Le nganga moni o le a whatu, le amalea o le a whatu ia mei o a cryptocurrency mo mea whapela. Ia le anga whasalo maina. E pela le nganga na le matou te whatau le mau atu ai. E resi se nganga lo sunga le fonfutalai. Le ae matou mai. O matoa sa unanga unufnofo pe taun whaiso tala. A tau na sila fia ele tunuu. Le ua te oto le molianga wau. Ele fionga li palimia. O inala la whamtalo mai mea umu. Ia ona ai pawana siau ai fa malo te latu i la fionga le fonfutalai mal te ina voltatu fono le sa mato mai sa noal palimia a unufnofo i mo falongongo. Ia, mani tele tatu fol. Ia, malo whaftai. Ia, o le mai tau atua maritoa no fo tūlanga ia. E i fo le angangai. Ia te au nei. Ia, o le sasa uno al palmi e tūlanga ia. E manatua. Pea no ufai atu. Tātou te tautua le file e mua tātou mota. Ai, o le vaenga o e sau no angalo fionga i le teitai o le tuanga i le tā upu le lua vāma le fionga le teitai o le malo. Ia, o le alafo atu. Ai pea no ufai atu. O le tautau le maua le tūlanga le o le whaonga ina o wa lesi whasara lau i whafo atu o le palemene. Pea o ina le so solo atu iai le tautau le maua no foa. O le ala fo leo lou whafonga mai le aso ana nafi. O a watu whaafautuanga le no foa. Le anga ele ese lou finangalo. Ele ese oe lou a fio mai lou no foa. Le ese oe le whaonga ina mai le mira le tua. O le winga leo la utautau le mau ma o so ni atu tūlanga na ana fa peo le upumoni tautino ana o taofi le vaenga na peo na taofi foi el palemia ma o fonga fitalai le tau tisi silo te le alu lunga se atonu ai o manuia ma file murta to mot a le vaenga o eta o tūlanga tau whamsnonga ia e li o fo tūlanga la o inga luenga le la vaenga la tau o le si maunga o i tū whaafitau ngai o le tātou whainga malo,
ai fa malo lo fina lo falia ia o tima inga mo tatou a ole anganga le na ole anganga na ole o sa no atuai palemia ole fa nga ina lava wa lesi fa sala lau ia e sa wai le so fa inga ma le vaenga na ai i lo wa anganga la tau singa o le tatou palemene ana o ta ofi lo tatou fa nga ina wa lesi fa sala lau ia ile anganga o file mu tatou mo tala wa ese nei vaenga ese le vaenga le lalo langi o tatou o iai o la aso tasi ale ala leo e watu al fontanga al tatou tunu a nei vai tau tu lo wan ngana o fa tau tu tami te sfu fa tau sanga mar tangata ole Malaysia foi upo le nu ai la lafi tu o page like la lafi mai ai ai le nganga o lo ia tatou ale vaenga fa file mo le motor nei ai fa tai lo fina lo fa lia ai la fo mai lo fa tu tuanga te atu matangi ele fast food tau sanga o iai sa folosia le fionga le palemia o foi taimi o le foi vaenga tau tua le malo ese foi ala tau finga fa vai tau paulava le anganga pe foi ona e tau tu iai ma e finangalo iai aua ne i fao le wa o Samoa ave fa tu tuanga i le vaenga o tusia ao iai Samoa war tau singor tatu o tunu i titi pe tele tatu fa tu tua le atua o tima inga mai foi nai fo la wa sal tai ingari tai o malo ma le vaenga o tai le atunu fai se ai na mo Samoa ai o tatu tau sil file mo le pa ia tu le no fo le nei vaenga o ia sa no nga lo fionga tai o le i tuangai i le fo fa fonga mai tai o malo a tatu fa nga solo luma tatu tai luma pe o fa tuanga tai o le e karesia la mela fionga le palemia a tai mo le vanoa a tonu le i tu lale nei la o fionga le fonga fetalai wa ato tau nu ai le mta upu nei ai faftai ale tala mai o lauto fai fa adu lor sa no ngale fionga tu fia ya opa ya famuina ina ia tala no mta upu nei ele to na maselaina la o fionga le fonga fetalai o matua ve vesi ale tato watunu ono me nei fela wa inga upu mo fa matalanga le fa wa sa no la o fionga tai o le tuangai la ta po i Samoa o ai file mu wai le tunu o tatou ele tau mia lo to fina ngalo fa li ale va no tatou mo tatou te fa le o le foi ava no lo to wa ya tau i lungo penga ta fa ilangi pa wale le matou tarsanga se fu mai o le fu atu nanga ese fa lingo fina ngalo manatu malangona ese la sau le o matua o vai ale le mi ngao mai amato lau le ngoi lau le pepelo lau le loko le palemia o ai au puvapea ele o ina ele matou te tarsanga tuai ua lava lea tatou file mo le tunu ale lava to tau sili o fa lingo lo to sila ngalo o lau to wa ya tatau ese le fa lingo fina ngalo ese le fa lo ataua ese le tau fa le anga ele ta mo fa ya tu ne fo ele lava le mo tatou ele va to sa no mai ele malanga al ministro tu pe Hong Kong na fasile fia mer suina taua e fa ma monga la le tarina mai ele sa me ya le lava lau mai pe ma lau mai pe la wa fionga tai le tuanga ya tonu le tai au le nei ma to te talo atu lava i tu le pa wai lo wala ya Samoa wai lo fo ya nga lenga na fai mo le atu nu ele lilo le langi me uma na fai ala se ma to ten o la upu sa e tu la ye le luas fu no tau sanga e vem pale bia le fa to ase fu ma sino lo pale mia ala me ne lau na fa fonga le atu nu le la pe lo fa tau va ma lo le ami o tonu ma lo le anga ma lo ngoi ma lo pepelo tangi al fatu malele nanga le manua uma wa inga manua lo tu malo manua uma fasino mang ala ela tatala la fayat ta si ala me suru e suru fam sinonga nan me le waye famaunia contempt of court famaunia contempt of parliament ele fo to fa popo atu manisio modianga talu la valo le ono sai mai le me le tam fayat se tu mu le ava mal fa lo e si la fiele tu al fa lo ila ufionga ai se anta tu nu ti me fa tasi
na le mena ia lo suru ono tau sango e tu la ile malo fea sa la lango ma le fatu atoa ala me le tu la ma le temine le fatu ata tu la ala me le fai o le fata ita inga le nai fai i le si pale mia le so o i le tunu o le la lau o le lei loa fai se mea ma le fa mauni na o fionga le fonga fitalai a fai wa tala non ta upu i le so tato wola i le ute i awane i to tupu tai au i umatu fōri tato fonga nei a mata lo fo i le oka se o le ai folo le o ono mea i e alu a te talo atu i lau fionga i le alo mali e toa tu i le pasai lele mani le ngoi ai ono mani le ngoi i tau fina ngalo mali li tato whaia se amatanga fau pa whapeo lea tato turu male ai kawai oi ma popo ai mo file musa mo tato e sa no fo i nai tu o i nai pito i siri na nganga le anga mai o tu ai nga mo tu tangata a fa fonga mai o mata wa inga mai lango umal fa tu i le tua sa mo watasi le wa vatu la tar sanga ne tono par mene mali li o to umo lango va nga fa le to fa fonga mai ta ole nei ta ofi mene yo to fina ngalo mali li tau sira file mu o sa mo a mata tu i le so o le tatalo le na a fa yo ie ma wa le file mu o sa mo ta to faile a wala file mu ai talo atu malanganga fa lalo o e umo lango le aingo fa tu ile tua sa mo watasi o te talo atu tamal mole fa file musa mo apena foi le mato te talo atu le nai tu amata mea mai na lewa mato amata mea tato fa file musa mo o le mato te talo le malanganga fa lalo i lau fionga fon fitalai alo faftai ia le atonua le atawa fa fira yatu so mai no double caramel ni vanga o le fiafi ka ia fa pe fo le sil mai mo sa mo maro so fo mo malangi ma o le wa tau mai a o mana tu ave ilunga le ano fale atoa le nga e uyo le wa pasia talo teuteunga a o tu la fono tupe ma langa tupe maua ma ai na fa nau mai ai se me le leile la sona nafi sa o le leile ina ua to e a fea lava i le taitai o le atunu. Ia le langona fo i le wa lava ia lea. Mena kau whaleanga le vesi. Le wa kaunga lava. Le ute wha mau maua i le i ataua malanga e le se a le tā porkalame manisi fo i la tau. E le ai ma se kako ka uku ai po ai po le po pai malawhai. A le ua manino matua tau tino al taita e whionga pāre mia. O ai e file mu ai le akungu. O lako. O lako. Le sau noa ia le pāle mia o tātou. Longo winga o ai fo i leve vesi ai le akungu. O lako. O outou, tolo le upura le sau noa ia le pāle mia. Danga ile o mauangi ngi sui mamalu e lo maungi fai puli. Le lai mate a vele upu fasino. A o sau nganga le pāle mia. O kākou, meaning, lai karangoi ko kongo fai puli. O tātou e file mu ai le akungu. Longo winga o ko fo ile vesi ai sa o le ai o le ana manino lava ile fora sanga le songa po le fionga le fonga fitalai anga ua ku ura me ngai fai ku le pa ya la ko me la fai fatu ana ua tu fa pei ona pu le fo ile ele tamau le tunu po le fionga pa le mia lona fina ngalo wa tau fi ma fa pa fala ona manatu fa alia se ia kula i ko kongo mo ka fong ya ala ngai le mafai o le mele le mafai la ngai le malolo ko inga le yako ya ke le no problema ringa le malolo ma ko le foi le wa mau le ba ngo kongo pa mengi e mai kongo la mai se nga menga mengi le bengo ia la mai se menga la wa mai kongo wa me ka ngo fa fo o kele ngisi me fa ku ese file mo fai pule i kongo moka wa fo la ngai la fori a fa fo le se la fori o ye ka ula ia o le mo kwa ma ngai la vo melo fa ma ike le pale mia o ka single file mo si ka ko kilo la wa alang ka ko pisa o kala yo fai lungore yo fai lungo la ko pasara longo e fai lungo so mi a foi lo te fai atu le a taua mar fa fonga mai a Samoa. Lei o ma o por kala meia.
Tulo wala ngai uma mafe mai i le whaatala ula le whionga le palemia i supporters. Ai se i madeo mai lango le tātou prokarame tau te sui le matore niu ma tātou tala no le issue. E kauke pinginga le issue au ke le pingia personal. O le winga o le uwhatu le ataua. E sila le ataua le whaasolonga mai ngā o i tua ngai. Yang ho fuiris kanga kauke mulu pēr o whaku. Wa ue le misi a kia ulanga o le kalaanga a ko o ka maa i anga kusui anga o le paremengi. I kua ngai uma. La sila fia ka fiko o parusalue. O kanga ka uma ngai sa kele li kua ngai o le mako fai pule fo asak paikea. Lea sa iai fo a siaka sa le imoa va ai. O le opposition fo. So o le lai mo ke malama uma. Ai sila li atou. Ai o issue fo yo kus fo lau. Mo ko fikus falau fo ia le nga whaakau, le fo inga kako keke. Ele io a waalasi, mo a waalasi nga mawan mele. Ele io a whaasara lau ngi le ki io. Nga o mai a ko i fesili ia kofi lau ma kuila epa ma le HRPP. Nga ma kua tu i fesili ia kongole o parmengi. Na, o isi fo issues fo inga e maka upu lea, o mea ngai ka o opposition. La o mai le issue lea, a mai e makua i tau ai ia le malo. O le asa kou kala le mea lea. Sei kali mai. O le asa kou kala i mea, o le asa kou kala i mea ngi. Ai pau lea o le opposition li ataua. Ua o ngu i to tonu o le pale mene. Kusa ua o kau mo fai e ngu i. Ai o fai le wha leanga i lungo. Lea mai lea maa fua i ngai on kako wha pe ngai. Ai ana o a e makua fai la ko fela folafua i ngai ko kongo le mauka fongo. Ke sira fiera me tupu. Ke kele a pesenga. Ai makua i le o le winga o le whamtalanga le atua. E vesi a koe arfusu. Ai uma enga, ua whamangingo se maka upu. Ar mele o kupu. Ua a makang keu ruma whaler karangoa i kongo le moka fongo. Ai sau fafoso le pe o le kaikari. Whakaikenga leia lenga wa i le kaimwharenga pe vesi mai fongo koe. Ia la wofo. Ai nga uma, koe whako ese. Mo mai fo ngal ngam ka. Fa ko nga menga ku kongo le ngai o fa nga malo kongo le palmingi. E uma inga. Ai lem fa nga uma. E ko nga mele ku ka mingi. Le na tonu. Le ya taua. O upu yang o ka fa longo e la lawe ko inga. Langa ko fa longo ko EP. Ai fa ku a lau ngai a fa ngai resi ko inga ku lo resi fai pule. E o le upure o susulo ie o le haru upu ke fou se upu o masangi ai fera fora foinga ai ke ronga nga uma ko e kuo ko i runga e lau fiona fo kalai ya fa ko ese ko fa malulu ko ya ko fa fo mai fo ise upu o var ku lima nga ya o nga orunga fo yo o kala ma upu ele mili fa ko fo ala wa uma i uma ko ke ko fa le ar bele o tupu o fa nga lunga i por kala meia e fai ai loa la le tūlanga lea. Talo fai si pale mia. Ale tate fai atu pea lava pea. Ua uma le whaakamari, uma le whaakerisiang, uma le whaasamoa, uma le whaaperikahangi. Uma mo sign language. Sorry. Makua e se lea kua. Ai ke sila fia, o lona leanga le ataua. O le amana tua ai o ia i le atua inga me whapea. Tusa lea ua matua ngalo a toa le o mea na ia whaia. Ai nga pau hale o le mea le la umangkua ingi kura epa. So se mea, ia sao le lea nga. Fatu, ai pau nei o le mea la asidia ku. Lea fwere tala le whai so o tau lau whai pisingisi. It takes years and years to build a reputation. And only takes a minute or even a second to ruin it. O le mea ngā lewa kula i maisko inga. O langi ngei kausanga nga kau kalangoa mai ai. Luas furmong kupu kausanga o pulea ia Samoa. Langa whai ngā malo. Ia male la kou fast furu kausanga ki ngā inga ingisi ko inga i kuhaku o ia le HRPP. Ai ngā le kasi a longa nga ifi mai pa inga mua longa kamari anga nga. Kusa mere o sawa ngai. O kai. Ole mere o langa le le foi ngo mai ka wongi me. E sa oi lo so nga.
E uma fongo. Ma uma ia me uma. Ka ke mai aku ala e feo mai mo ka kari mai mo ngofa kasi mo ka mafa kasi al mele wengi. So le wo yele ba ho le. Wo ka kari siku, wo ka kari siku. Wo le ko yele kulanga le sa masangeli par mengi asoi. E be vesi kong a karol maro longa pe ku fongo. Ingo am fakasi. Ingo am fakasi am kar mo fakasi mo kari fakasi. Ale la u fai vaenga. Kusala. O le ala u fa afero ko le anga isa o. Mai ola utala la vale nei e fai atu. E le mafai ona ngungu pe file mu supporters. Langa le uka ko sa oa. O le ko ye wa vai luinga le ku u supporters. O le ko akele ia. O le malo. A o toea o le au tau whaaleanga ma le au loto leanga. Lea kau ke vai akunga. Le muri ka ima. Ai o le ai leanga ia e ngofo leanga ia langa e. O isi ainga. Ki nganga le fia ia kui le epa. But they will stand for him leanga o le lako ainga. Is that all okay? Yes. But they are sick and tired. Ko i le lava vai mea whapengi. But was stuck uma. Wa makua stuck uma kangaka o le ainga o koi inga. Ma ainga o sionga wharekua, ma ainga o ngaingisi o followers here. Kusau, they all stuck in there. Ia wa a ua ino makua o lako ainga. Ia o aira o ngaingisi. So kake fio foi ka ika i ainga e kau ia i le ko kurau. Ia wa mele ia iso le e ki nga o e se le pa e ke le malo. Nganga ka uma ia ke o le ngoro ngu e ke sau ai. Oh. Kurau. Le ia stala ali atu. Nganga ka fsile ka fela se me ke mai. O ke sau me le pa. Oh, ka. Ki walau fa ia uma ko ia mare pa ma sale a panga a ko ma a. To inga me ala fa peni. Talo fai. Ia o le o te talo mai le taita i o le atunu. E le ngata o te talo fa ala o i tele le atau. A o te talo mai fo ia i la tau e langolango. Ina ia tau sia le fi le mu. O le tūlanga i la u mai tau. Mo tātou fo ia tātou. Ia, o le ngangana e whao ngāre i atou. Ta tia ia le au ngutu puaa ma le au ngutu le ma fau ma le au le awa ia. Lai whaikala le anga mai o. Ai na o se tau le mau. Na o se tau le mau ma se o lolo pito waa e watu mo le tātou au langolango. Ang peng ofak. E whaiala upoka la mea o i vaenga wha upwhai o ke rangolango vaenga wha upwhai o ke fast. Au riuti. Ai o le taru sanga ia ma te tau le mau. Tau tua ngale ngana e momoli e o tau whina ngalo. E onge roa ka kou le ngana mai mau. E oi. Le ngale se ngana e o riska kwa ngu. Ya ale roa ska kwa ngu yang mai maurola ia pongi sa o po. La le wingo le tala le ia tau. Ya no fa. O fi so po ai loa. So po ai. Wa le ma fau ka mai kiki ka makua. Ai na o se ma ua tau le mau. Ale ko ke vai ma por kala. Ia se meo ai sa ia kai me ke sa ia upor ngana le ke sa ia. Ai tatu fo ia le ufasala lau. Ya le fu ti talo atu. Ai me se fu taimi e tusi ia tatu post lunga. Ya matulanga fa penga ngo kalo merka ko kai ka. Ia tau tuanga o ke palau vale ia post. Ali atu. Ya ma ko vero ka ko ya ngeli ka ko fai fo. Ai fa tu e o te palau. Me fa me foi ai. Ama ya ika wongi e masala. Ai ka kala e fa kanga nga ika. E fa kanga ma faianga, e rei fa nga fa ai. Se o tile fia tele le ono ma fu anga lea. Atua tau faina fa to ale to ngana nga ka usau mal le ma fofo. Ah, that's fine. Al kama fo ile. Se ruma inga. Se oro chef pancake se maro ya. A e I o u fa nga la mo. Ya, nga o nga karu sanga. Ya. Kaku fa mama avenga fo. Ya.
o ia o isi wa ia e whailoa ai ma lei o le revealinga ma le exposing o le corruption e le skau whaleanga le merenga ele kauri ai o mea ngā ia o isu, mea kauri. E o mea ngā, e ona ka ko oko ke pore, e ona kwarka ko por kalami. E le ngā ki ai e ka kou mea ngā. E oe. E le la ua tatalo mai le fionga le teitai. Ai kau ke le tulou, te tato por kalami. La si le fia fo e le parmia. Lai ole au ngani lai au ngani mai ai. Ia tato tau mwhai fo i e. E ai mai se ale o mea ole. La lau waku, la lau mai, la lau waku, la lau mai. Ia la vea e makamadi anga personal ngai kangaka tulo pe na te vai atu ka ko alo va sa ka ko mai tulanga ia a ole avaku ngai rungo kulanga ka avaku mo le silfia ele tulu ele ila ia pe la le si va nga le atua o le o tau di mai na le tatu ofisa ia le tusi a le tamaya filiva ai o le tusi le tamaya filiva ai le ua tauli maina le kopi ona o le na kopi mai le tato media ia o le la fua avatu o i lana loia apparently na wa umana fa o i lana loia ia le tusi ale tamama tua e toe ave ese mai ai lana mori mau mai i tō laulonga le whamsinonga wai o le vai aso fou nai ia na ua avatu fa pena le kopi ia ai o la ua mai ona fa o i lana loia ia la fo fa o ma o fa o fo mai ona fa o fo i o le loia o lo si le loia o lo tu lai mo le fionga ya tu ya ia le fo wa a mai ai mo me mar copia tato wa media ia ele o se me na dia la ngol na o to si le fia o fa ala wa i tele le fina ngalo le ia ma tua ai ona o le tūlanga fo i le o le proceso mea ele mafai ona tu la ilenga o le mention le sa fa ile sona nafi ele se tolo longa fo ile le fela fo inga ele ma wailang ya vango nga olo ya ila ua ya ile temile o le strike out fo ile ya le ala na ile mafai ona fa tino ina lo na mana onga le sa ya tar sanga le na ya fa ilo ma la fa tatanonga fo ile ma le fionga de maru feito nga mau ma fa pe mai a mawolo songa vangonga ku la ile runga ma fa to fa au tua ia I guess ai wa uma ona maua sona fina ngalo ia tawala tu fo inisi o lo la tu finga ngale ai ia ma fa manino ile tu langa le po me u fa ilo ela na loia e le ma fa ina fa ile na me paule me te fa o le fa o lau e te tusi mai pe to fa o atu ia se tu langa fa pe e to fa se tuanga lo tua ia le la ua le la ua mai ona fa o yere kusia ka malo ya fai ka wa e o pe amo e sau kopi ya e mo le sira fia o le fa pupunga mai le tusi atoa fa manino o mai ai filiva ai vaenga so o me fo ile o ko ave ku e le i alu so nga loko e finga e lango lango le melia ona fa pea o se fa ko singa nga fai le wa admit sawa o longo loko i kasa ya kuia ya le wa umana to fa le fo ile le fa pe wala ku ya la yo le o file mulo na loto no talia fo ni na fo tuanga o me le ila ka pokala me langa ole su ya ilo ko ka ri ka pokala me le ya me sa ya le ka ho ya fiba fatu ole fa tatia ia pe fast pe pipi ai ua mau ai se file mu o longa loko walanga a fua se siku ore kaui masui le melang ka warus ko ingo filiva ai fa ele i fa pe ngalu o so nga loko ako ua mau se kupe o se fa ko singa ku ia no ole revenge ku so le pusa oanga ore me se le loko ko inga la mau wala le vango e kaui e rola ia kurau ia fa kasi ai masi kama i velo aku alanga wole o le leua nga sau mana a o lea ua toe fotua ina ia mafuata ina le mafaufau masila fier ko inga e le la o mele la fai o ke le waru ke mori mau o se fa kosinga ai manga kua o le mele fai o le case o le fai nga paroka e o se case o se simea le ala na le ufa manino a yar ko inga langa kusi la ufai ka wa la u ka usawa le ai
Aro ese mai ha o maro wika. Ia, o marielo roko. O fa mangalo I se afionga ya ku ya. Ele la se ni la sanga va ko folo ngoinga. Ma ola okupe fo ia. Or kupe ia la o sau a ko ar kupe re ku malo ia o men mo de vang folo. Me o le vang fai. Ia vai sila. O me la ia e fa na mai I porkalame. Ele ngata o tala noa I le issue. A ore va ko ma se fo kuanga o le ha me o kongu ari ako. E tā wala o le ua moni ai le lei o le tā. O le tā purkalame. Ia. Me wa ke ba ku le fa au le wa wa nge le kalianga le strike out. I le famsunga le. O se me le lei fo. E ke au se me le fo. E le se me la se nga wa nga strike out den ka fa sanga ya sio eli ma o fis kama na kolo ia pe mala o ia fa wa mana tua le ia la fa wa ala vaenga na o la tutangi wa ku so strike out ia le fa pe o le ave se a ko mai ongi modianga na oni nai vaenga o lo I tonu o le modianga lena man e tau ia a faila na a o ke sa ia e faiar ke ele tu o e faila ia a or ko inga fi vai ua uma le ita o toina ia modi fa malo mal fa teitel ia ile fa to fa la inga e si va inga ri a taua no fa pe ai a pu e maua mai no nei lo ma fo fa pe e ko e kali ngai kuila e pa inga o kura ia ku parmia Lena fa yersa wanga le ka karo mel parmia. Fa pe o man tua ole or keywords le nga mai e la au del mari to prefon parmia. O I ma or kai miringi e ka wenka ko fa. So to me he was open. E fa uma roa ma you know. Kali mai. Kalango mai o fa le ali mongia. Sa ka fo nga ku nga fa sanga kala de me. Fa to I ke roa ele lope ke o uma engadi o ka ko vai se something ele happen mo lupe o mo ka ko vai o sa vali me ko ka ko ka fusi pea au fatu ele wingo la ukala ai ke ro ele ya to e fainga ka nga mamake ka ngaka ele o maua le nganga e ka si ele file mu ia sa ole ya wa e ke o le kalinga ku le pasa ka mo fai o ku fo no fa pe ia wo kalia la o kalia la fo ko kau nga sango me fore nga ia wa yo kai le kula nga kai ya a foi lo te fa tu ai le atua no longa ko nga fa kula ukala e le ia fa lao nga ia kadia inga a le te fa tu le nga ia ka nga ko pa ia o ngi ka ko fa pe le nga ile fosia ile nga nga le tu le filfilinga nga a o I wa ka ko iloa ma mori ma winga sa moa ele fa vai inga lokor ko inga ale tu fa yetu le wa uma la taro sanga tu inga I uanga le nga fa ma wala lo yele par mia if you read between the lines is uanga ale fionga le par mia ale nga kalo ko inga wai longa nga luenga luas furu mon kupu ko sanga o la par mia ale fa ko aiva se furu ma singo sia ka par mia ai se vai au mea ia fai mai ma ola nga ka kalo ia I malunga loko ia dia ula no fa pea o maka le telefono o fa pea boi karo sia ia nga rue aku le nganga o le tua o le kai mianga a malonga ungangi pa mia ia nga supporters male aku what can he do fa kali la pola sanga mea nga e ma fai nga supporters e so ia nguku le mafau so ia le o ia nguku ma upu e kau kakalai. Ma so ia fa olo akau. E le ma fai. fa pe mai ia par mia ka ko o ka ke ko e ka si file mo. Ele mpe ka ko fa pe ku le il par mia. Si mo la ka si oi. Wa fo ilanga le ka fa le ngal par mi pa me ka. Ku le e para. Ia nga fa ku ka ka ia kau si mo me o file mo alanga a foi le tau te fai atu
E whainga kāanga while mūlau wāhenga. Leanga e sa fua mai a ki oi. E whaingo whieng while mū tulou. Supporters are fast. Ma e makuaro lofa malango lango le pārmia maranga whainga malo. E whaingo whie. Leanga o lai kausoro musa mai kai kai. Le whaolo a kaua mare le whaakupu vesi. A ole e tapipi, e whainga kā kele. O whapea ai a uma enge iui. A rui fo arka manga fo inga manga o isanga. Le sila mele, o ilau te whai atua. E matua le ma whai ele, nei tangata o li moni na whai. No ma fau fau le atua, o longa avangoa lea. Ni foro lai whai sera whakau konga i ruma. Challenge mai lo o e kaunga whapea mai. Ia, au te whatu atu se lafo. O lewa o fia ruato te toa toli te tonu i. Ma toa o lima i lunga o tuspa ia. Ma whakau koha o le mele le hit and run. Whakau ai. Ia ma isu langa challenge o palmi, pa se kale palmi wa. Ila whaka kale palmi. Ma kangola e whai le palmi. Ia ma whai le palmi kai minga. La mena ele tu ai lo ilunga ma e whai atu lau whionga le whongwhitalai o awe isia o mta upu. Ia. Le anga a whai o i lea la soa lau pule me ia. E la sia o mta upu le fia wak. Ola o maka upu. Pe ma whai o whaku le palmi e maki o e whai se maka ukonga. Whai lumo e o. Whai i le kai mi lea walanga le se i mori mau sa moa. Ia o while me iei. Ta oi. E manga ia si la fi kua le iPad makarango e rungo le Zoom. Ia o alo go inga e karo sa ra pe palmi pa pelo le fonga fikala. Au mai la la fai fe au kai au mai fai loko konga kai au mai. Venga go ve tu le atua. O le wa go ma ko I tu no. Oki le fionga le pale mia le fia kari fesidi. A wole infesidi. A wole infesidi era wodi ia. A le kere fesidi pe au espao ngai lungo le. Po kala mala ui. O menga sakanga nga wa foi le neng fa ko o manga yo fongo la fa. Wa e no manga ko. O le fongo le. O le am ko au mai fesidi e fa mai le o kari palmi. Le wa winga la po kala fa mai. Ya langa le o kali le ko ngai langa le o kari palmi. A le mo kai kai al palmi kongi. Tu le le infesidi so. Ngofo na le ofu ai tau puni le tupe ma le ko vana ole Central Bank ma nei mau ngasu ele o vevesi se ku o kele nga me ele o nguku le anga le ku o nga isu aia te o isa te tau o na luo I folo o a u ma ngei mau ngasu o I fai nga I was hoping le atawa e challenge I le mongi a kurau. No, to be honest. Yeah. Leanga ele ai se kai mea kari e palmia. O lea ua mangingo a ua fala. Nga o kongo ana moko fongo. O lea langa e alu fai solo au kama I video ia ma au kama I whaasara launga. O lea la ua maua lea ua lua whaasanga I face to face marka ngaka leanga e challenginga. Where was that? Per kalolo. E menga le challenge pa o ko per ka alolo len ko o mai ka ku fai o le fale kongu a le nga mafu ai ko fa leanga o le fale le ko ke pisai ko kongu o le mau ka fongo sa moa e menga le pisai se si ma vi fonga mau fesidi e menga le vi fo nga me se kali uma e fe lo loia ia fa finge I me fa finge sa ile le ka o fa ko ele ngai ma ngai ka punga ia Ara winga lena ta fai atu. Kulepa, yang fafafi. O I tau te iloa ai, mai sa moa le turu o te fai atu la bea la utala. E le fa pe o se tatou le fa tua I le tua. A ole anga varanga kako. Ai le anga ia ia tangata e fa ma aina ma fa fefeteina. Le anga or kalanga ar kuspa ia inga ua e foi koe fai kauro loko la vali atua. Fa mai na fa ma aina e le tua le loto falao. Ore upunga lai sa kuspa ia. Ele I wha maa ainga e sa kangi. Na wha maa aina se ia maua ma mawhaalia le maka ukia o le atua. Nga oro ka alo whala isi ko inga. E paulonga leanga le atua. O le leanga a tō le melea. O le a le langi I ate ia ua pula la ngoto lona soifua.
A o le a o onga le le la ngofo maku u ka ngaka ma fa ngau mo kupulanga o le fei ka ngai ma le fe loko le ngai mongi ala u kala kulo wele fa pe o ma this is a fact and it's ala u kala ngo ye le fonga fe kalai anga ua ku ura o mea nga lenga ele ese o ma ngai o upu ele ese kuila e pala i runga o le media la ese kuila e pala sa fa i mengo fo le o le pa kuila e pa kas o le mafu anga nga le u fa pe sia ka ko wa mi o tu loa ma as long as o lo so i fu pe si ko inga le e ka mama ko le o ke la ngonga e ku mau wa le felo ko le ngai ma le fei ka ngai ma ua o iloa o lau koe mea lofa lea mo Samoa au ke la longa foi o kaka amala lea o kua lea o lau ka ika inga i le inga fai o lau ka ika inga ia Samoa lea la o le amanga kua ai oi i le faa feroko lea ngai ma le faa fei ka ngai o lea ku yes that's the only thing I will remember you o la ka o nga fo nga o la ka fa nga ma fa nga e kala ngolo le ngol ka o tulo I'm being honest e kala ngolo le ngosko ingo kula epa or kanga nga maku wa fe loko le nga or kanga nga ko la nga i runga kanga le nga pa uya samo ngo fo kanga or kanga pakeka ni usila or kanga kolo fiki ia or kanga umalanga pa ui i konga ai se mai palasi mereka le kanga loko le kusala o le mea nga kangu ai lalo ngai ko inga kangu a malu a o le tangata le ua toe fafangua ua toe eli mai i runga le ua matua fe loto le anga i ai le atunu pili tau fa au file o pasia le atau o tele i matamata le fa mai ai no le o le fonotanga ya le tisau no nei o le o mai au ya wa pasia mo pile lua yang ka sakaro le piling fa o file e fanga mi ska kupe ya mal mi ska o fanga nga pisnisima fa ka no ya fiong fo ya fata e onu po fata yo pasia mo pilinga e lua le lawa mai al fonkanga le o maro ro fonkanga si ko e au dia le so lua se fulu oktopa ya ngisi fo yo le o palme ngisi fo pule ya la malanga fa fo ngisi fo fonkanga le fal ba malo ya kasinga ba nga fo sanga nga wele kai fo nga ia fa o fa pasi o mo ya pili e lu ya le sa kwela so kasi fo fa ngo ya le o mai o le vaenga i le pili le o le teuwina o le tulafono ma le whaangai o inga o pulenga le lei le fritupe tonu o Samoa. Ai mai se ale va o le malo mar Kovana City le sa tele le tatou family nonga. Te lo fo tatou media watch le so tai o le ato e. Ai se fiakula o kama ikala le ali atou. O vai atu i finangalo o le fionga ia e autima le vai. Wa ma e a le kauma fainga si sui le akulo le fionga o fale alupo sia matonu. Wa le ma e le IMF. Ma le tūlanga le a e pia kau faa fe mai le IMF. Lua. Wa ngaunga wa tima le vai tulolu sua fai au e pui le tūlanga o lo iai pea ia le kovana le nei taimi. Ya, le fionga ya mayava. Ya, ele tau fai atu se si walanga e. Toi titia sanga i fale i vini. I vini fou. E kalesia tūlanga fa pena. Yeah, of course e tu wale si e finau molana wo. Ai pauale o le vaenga ai se vaenga o ke io e inga ile ke unga ngele ataua. Ina ia aua na i fa pe mai le kovana. Now, I'm not specifically nga o mayava. So as kovanga. Aua na ia iso tau manatu tau te sili atu le malo. Mo ina winga raukan. Aua lava. Nge iai so kou mangaku po o kou leo ifo e kovanga. O kou sili aku la kou paua i lo le malo. Paua nga o le mea lengo o fia ke unga lea.
Yes. Le ai, e kou ke kuma oki ma kou kuko akasi independence e tau ole operations ole whainga o kou ngā luenga le lei. Ai awange ngalo. Fa mai kala yoange e papakiso e muli mai le sidi atu ya te. Langa lai di poki le mingskao kupi. Yes. Pa whenga o ese mal mingskao kupi. E muli mai le sidi atu ya te. Awanga ise e kia kako ko vanga o wharekupi. Lea ele oro koko finga o ko vanga o Amerika Samoa. Ari atu. Lea ele o le paua ma mea ngā le whai ko vanga o Amerika Samoa. Lea ele o ko vanga ngā kako. Kulou. Ele o ko vanga fo ngā le ko vanga ma ko New Zealand ngai. Yes ya. Le ai. O ko vanga o le wharekupi kuko kongu o Samoa. O lou paua foi. Ele ka kau foi nga e lungo se levo o le ka fakolu o le whaafakau ngai o whainga malo. No. E kau si ima i rolo whala i lunga i ngā. O nga e mga kuro lea, wa ka whawha ia o ele. Pure anga o le malo Samoa. No way. Ai e nganga mahafua o nga lalango aku kuila epa. Lalango aku rimongi, lalango aku whokokoe, maisi o ko umaya. Bela vea i makima. Langa hiri o kanga uma le atu. Hiri o kanga uma. E nganga mahafua aku. Leanga wa ui o ke karangoa, e le whapea. Leanga o kera runga. E makua langu moanga a ko koa le ka ko vanga le hei ngeili atu. Kasi lea ki ngā a ko fia kare kongu i lau kala. Kasi lea ki ngā le a tau ana tau laha mua re soro ke e ki ngā. Le kaimi whako aku right fast. Yes. Kasi lea wharekua. Ngā makua aku vai lua. I soro ke e fo ngā lea ki ngā. Kou mangkua mai Samoa. Lenga. Kasi lea kanga iai. So ngā makua obvious ar kaimi ngā. Ke e whai ngā maro. Lala ngā lenga. Ka kua kau ke halu i mea sao. And this is my opinion. And I'm entitled to my own opinion. O kere o whakua se kala. A whai aia ngā ke sira fia. A iai la se mea e pi kefu ai le whai ngā mālo e ongo keu ai mea ia. Pi kefu leanga o Iazia ma Aisia. E Gampi o Iazia ma Aisia. Lea lenga ve vela aku kuila epa. Mai whai ngā le wari ki mai mea kau kupi. Ua peiwa ua mawhau e fo inga ia. Ua ku makila langa ia fo i puli. E hai. Kasi a le au wala uma o so se kangaka mai fafo e au wala kua i kukongo o Samoa. Ngā au le. Malo. Ma ia au fo i moro ukari kongunga. A waku saoa. E le mawhainga e sili aku i lunga o lor mingska kupi. Le mawhai. Le mawhai. Le mawhai. Ngā so kanga ngā bank ma le. Ma ka pengeka ma parmengi. O me ngai le ngai le ka kai mawhai. Mai ka kero karango fore whapea leo whaaku ia mai apa mka o le whaaku i se kōwanga, o le kōwanga, o le upura kōwanga. Wale si me ngā me kau mai kau kui lao ngā le kūre. Pe fōri ngā mai hoi le wala hoi kura whong le whekai le wanga ia mai apa. Ia, onga o le taito. Se whakuala ukala lea. Onga o le taito, kōwanga, kawena. Ai kou ke lo oku. Tulo wai le whapea. I lo ukari kongonga le akaua. Kou ke levo kukusa uma as a public servant. Kou ke levo kukusa. E kukusa o emar komisinga le leo whainga baroka. E sa ola utala le atu. E kukusa mar komisinga o leo. Lupuanga kau mola ko uma. Le ngā. Onga o le whaingoanga la vaia. Mea kau wharekope. Ia, a kongo o le la konga highest. E ave iai le whaalanginga ngā. O le kōwanga, re atu. Saui i leo. O lea, kome singa. O le whaakumumunga ngā o mea uma. Aruaku isi makangaruenga pereskengi. Aruaku isi makangaruenga kai fongo. O lea, le whaakulanga ma le whaalanginga e ave iai. Se ai kasi uma o kou o whaaururunga. Kuma oki. Makangaruenga le malo.
ku makila, ku vai rua, ku vai koru, ku vai fa, o le ar ko inga ku inga makaruenga ma le ofisa. E kasi lava alo kou levo. E kou ke le levo ma mingiska. Kou ke levo ma faa ulununga. Kou ke levo ma le pulo ma le vale. Ane e sa ora ka levo. E sa e whangange o le mea maari e whawanga maua ko ngā sa ngā ngā pari mia renga whai o le ko vanga o le Central Bank a le miska kupe o le ko vanga IMF le ai ma se singaru ia karanga mi whangal pari mia le ai ma se singaru ia karanga pari mia o le ko vanga le Central Bank a le miska kupe o le ko vanga le IMF a le pisa le IMF sa wapea ko kaulanga lu e kule pa mo limongi le kala le ya manga e le am singa ku no fa pe fa sa la ho la sa palmi e la winga la utala e le lava tu dunga se atal tinale ma ya va atalina enari ole le wa batilunga nanga le lisi na mo le tunu o le ko vana le o le tatou wa faritupi tu tonu o le isi vahenga pena te fatula te tala ali atua lenga o ko inga pui inga lenga fai e kai mire au i kuila e wa fisidi ale fisidi lo ma fa ai se anga le fa kau ino e ke fatul fatou te IP folding mai tau tata fa pena lenga o le sa ngo mai le palmia wa kele investor ka ngu waku wa kele manga onga mangisi mea ka mo fai ai ngar kongya kwa papa mai o tong ya tu papa mai o kongya ki o ke mai o kongya ku delay ai sea e ma fuanga delay le anga ele o yai so lango e ke ongo manga o ko ke nga lu fa kasi mar malo saule le ele o fa yakura malo a me makwa e lolo o mai maku ai e ka kaunga ko nga lu fa kasi e ka kau ya ke oe o nga fai sau ngā ruenga according i le ka inga le malo o le leadership o le akungu e palasi rungo le malo pei ana mele le fai le lakapi kusa ma le lakapi le o fe o fai ele fia malo lo si le fai nge o le si auri anga o se i uma le malo fa manguyanga o kulanga kau sosoangi kau se lengi nga ave iai sei o ma ora me uku e le ma fainga so ngo foi o le ofisa ya ngo man ko kongi ma wa re ngi me ne inkupe con ele lisi e o ofisa lai o le la kapisa mo ele se ofisa ko mo ki o me ko king normalo a ko la malo e kapungi ko so ia ile li pinge ko so ai fili rumo o fiala ofisa ko ke fia kama mafa mai o saula le la kapi ala langi e faise me kau se lau fanga o ele sidea o rusi lau ngaruenga o amai ele world rugby se kako ofisa fo mas kako ele fo e faise kako ale bingola de tala a pe uma fo mai ele fa pe o ke kau fa yako le asesi o tangata nei e makua HRPP se oi foi la HRPP foi le fekala i mafau kama nge makua le ka dia inga ngisi mela foi yo well breed well la o makua i ngofo fale le ia o nga ku le pai kamai mga bir maloli poki kuai ya kai mi mga me malo fongo kapenge kai li poki kupe male mal felo ingo kupe samo ale ngo bawa ku ngai I fongai karngo ngai fangi o I kai mi fiu fakari ele se le ya tawa e ele investor e o fatu la tala e ele investor te lo la fa fonga mai si tama mai la Loy Wellington le investor le no fa ya tu le no fa matala tu le na oi e na oi sa moa mana ma kama fo nga yang kama sainga ia e mana na fo ile le fa kaule faile me o le kompania te le no fa matala tu na oi sa moa
Whairo ai makuila e pa a o mingiska o le whako angam whainga whaiva ia le to ina fo ile le sa tu mai ia sau le ua pa u. Lenga pa u ia ngiwava. Somebody help me. Oi fo ile ingoa o le o si suina mai o i vaisingano mua mua. Lopa o. Lopa o. Lea lana wha matala e sia uo le nei. Mai asiata mato atu lena whaile mato fono. Present lola ia mako wo maropa o wha asingo male mea o le a e whaiele wafu. Wafu fo ile e whaiele i ale ale whai kukuila e le o si kampangi kukuila. Lea la manga aur kampangi lea e akulo ke whaia. It's a multi-million polokeki e investment mo sa mo. O sava vali kuor whalehia, sava vali kai ka amilo ai kuor wharon malo. Ili tūlanga na whaasino ai le whainga o i kai makahauku mea umalava. Ai uma enga. Whai maritala i le afiafi o le la whailo ai malpale mia ma whaile. Ai wha mai e o mai i li laule ta uar whalitani malo na o mai e le afiafi. Whiu e wa aiele sa ulpare mia kuila epa. Ai ngā ori mongi le sau i le valea. Mai si au laule ka ua o ia isi whai pule. A le iei mali mongi. Wha mai lali tala a sia uolea. Wha mai. Siaka. Pau atanga talan o fia vai i olto ina ia le paramia. Kuila epa. Le anga o lenga wha mai mo ke wheloa i mo ke tina. Ia. Ua makua pasi le kaiminga ka umai. Ale mo ke vea kua. Ngā ori mongi ake o sau wha mai ia limong. O ia lau sau wa mai ko inga sau e. E fai masui e fa mau kule tio. Ale i mai si fai pule umai le u fai kulo wa le fa fonga. Ua makua fai le paki fai ingunga. Fa mai le tala le tama. O atu la kulo mali mongi fai lo malaku kala. Amai. Fai i lau kamalea. Ya, e fa fonga mai wala ngau te lai fa fonga mai foi sia uo lea. O mo foi lana na fai lo ai ma a nei le fionga le palemi. Fa mai langa fa makala. Anga sa fa ia e fa tu tala ale ala. Fai ia u kama sai ngai. Ai mai se 5 milion ngai. Ale mai se 5 milion up front e. Io fai mai se 5 milion o le ha elsa onga. Ya. Confirm umale ma sai ngiro ma me ia o mai kapeng. Ai mai se kusa ko kiki mai se 5 milion ngai kivi ia. Kusa komisi po le. Yes. Consultancy fee. Mai ba fake mai se 5 milion. O le mea la watu. O le winga o le whamatalanga. O le awa pera a create ngai sainga. O ngora ngau fa ino le mafofo sainga. Ya, o i ro skaidi le. Ka mafo ile ya. Ele o se what you know is who you know le mele la fa. Fa mai la o ia ka ngo kwa i ngira vai la sa fa ya. Mangengori i langa sainga wangi say yes se mea. Awangi va commit anga le fai ka kia mai wa le se ia le mafofo. Mai nga ngau ese mea mari po nga wola ula ko ta la kwa fai langa investment ya investasi e ko. Please do not. Aua ngi fai al mere. Ka ko koyo se ka ko koe mafofo. Ioi po le a kongur kulanga ai aua ngi fai se 5 milion ale ki viele. Yes. Thank you very much Simi Teo. Ya, la wo mo le mai ai. Ya, o le nga kia. ole uso ya Europutea. Makai kama swafa. Ioi. Le fionga ya Europutea, leila lo welingkongi. Le fuilana to talo sanga ina ua sui lo fa nga malo. Le ata na ona sui lo fa nga malo. Fe sota i mai lo ma le fionga ile ioi, le fionga ya Europutea, siata. O ki fie felo ia oi. Se fa makala. O mana ma felo inga fa mai fie maua se avanoa. Le fionga de palmia. O le fo o mano to fa matala ya o investors ya wa sui le paramia o le paramia lea e no shortcut nga io ka ko transparent a me uma ai fa mole pe fa fea o nga ko ngeki le fionga le paramia pa wala o me na fai forward ya le email ma me uma fa pena official paramia ma o vetu me le fai karia o ko so kai o ko ye ya I think ola ua mai ani la tu fa tel noanga matulanga. Ola isi mea na fa mai tala wo mantuai. Langa e afe mai i Central Bank. Levanga mai le email e inquired asivaenga. E vaenga fo ile leo tulanga
me tau tupe i Samoa nga fasili ai leo investors anga i le Central Bank pe o le hari tūlanga o le whainga o mea ia lako le atua e koi kiki kau sanga o whaakati e le get back mai ia arenga kau whaere maro le i mea nga a meme si nga whainge inga i eisu inga nga inga i whaingo fia o ngai loe maro mea la whai kongo le Central Bank wa ke mo kwa le loe maro mea la whai le ia te au ma i meli anga nge ke wa alu kau fia o kou ia le Central Bank I have the proof I have the emailing I said email will live on a follow up wa fiu si kam ai o foi lai official pale mia le kwai no fia me no la uli wa fiu e kongeki le singa me ang fai mai el tama le fiu ngai ya ayolu putea mai asiata o le isi me makau kiar ka ko public servants ai mai se official ngai so le e fiu e emailie o ko vai fa fonga mai lo fiu ngai le tai yo le tunu o le faseanga le nga mai nge ya la email yo le Sofia follow up le ai pa wale email le respond maior kama foi pisi automatic le ko kalia ku se kai acknowledge maior la will receive pa wanga na i una mau le tamali i sa mo le si appointment fa makala skamar kele alla ola le kele o kupe wa umanga fiso okai ai fa mai tau nu o tu sa mo le adua er watu lunga le ofisa i lunga le ofisa le tato for tupe tuton le o poku le aku Samoa o atu ile appointment le afail er watu e fa mai fa le kusi oh ola waru langa fongo la le aku a lenga fai malanga fa pito atu tama ya lu Samoa Batou sila la ai la langa mai ngai le ori ere ku ngai mo mai o mea ya ale wa makanka ko kala le ku ore uma ko loa o mea nga vili ai ko waka o mea nga sfanga ai ko la piki ai nga ngai loa ka ma wole mo wesera ko 5 milionga le hangono si vanga Batou sila sa mo ai le anga fai o mea au porkiki ele ai Tala na le uti fai tu. Fa fetai ai nei ona po ta moa wo ka mala mala mai le ya ka wo ye ko inga ka aronga fa penge ya la wori. Ta moa fo ile le ka ke ma fau fau wai le ki yoa ngau isi o kai ki fa. E o su e mea la ye le se ser kala le ya tawa. E o su e mea. Wa fo yo le la o e ka alo onga o la se e rungo pule. Whaonga a pius le lako ko finga lea. E so e ya la tau mea, mai la oe, kiki a mao le 5 milionga lea, e kivi e la ori ia. Ai se mangu e avakua, e kui ngifo a ngai investors ia, e le iropo fea kua ia ile, ale ua masaa 5 milionga. Eva ai ka kou ia i whanganga o la piki. Le ala na matua ia fia lava le a taua. Wa toe fai suinga lele. Yeah. Ma fai kia mai ai. Isi mau malo si anga. Na yo okay agree. Okay agree. Ave ese mai isi malo si anga ele kakaunga ku ua fuar ko vanga ia. Ya. Yo ela utara le ale. Ya, ese me wala la spiriki le ngadwenga inge fa ngofi fa ngadwenga. Ko vanga kai fongo bo. Me sa fa ko vanga kas. Ila wai. E maro sir ko kas el bank me lo fa lon mele ngai mo. Pa wan mele le wo le transparency por me fole le ngai mangingo. Ye mangingo va ai el malo me la fa Central Bank. Pero venga lenga ye mo kwa pongsar malo me la fa Central Bank. Ya. Ona me la le o matua le fi ile nei awali. Le nga tatu tala no lo ile tu la fono te le. Ka ua. Ele se serfinga ngalo ole tamaita isu palmia au ye fo le minister tupe. All le investors le lei. Leila ngai le fa pe ola au uma fo e fo le lei mai. Ai olai ai le fa a fai kau ke le ala winga ngi kanga kai o aku ma test.
E ka umai ngā, kau ke le o wha kua kua hinga fo i o kako kai kai. I le la tau fo i pito la au ale al tau. Nau, a leo suinga ia. A leo suinga, ua fiangi ka ngaka, whawhea le, tu lau a le whea kula ukala, whawhea langa sao aku wharka avale le una leile le ua. Le rua apirikia mai kukungu, whawhea nga sao aku la mea. Whawhea nga sao aku kupe. Whawhea nga sao aku ngā kupe. Whawhea nga sao aku ngi ka avale. Angare kupu mai ngai le mele i Vietnam. E whakfo e sea awala e sau waile. E sea awala e whaasau mai eila mi o kongu le atua. Ia le la woso ngai freeze uma ngai mau account. Ole ole vanga. Ole va se vai ngai ko inga fale rental fa pe ngai. Out of the blue. Ele ka kere fa e kere fa ya ku fa pe a me ele ma fa ye sa mo fa me fa pe nga. Ole sao aku le nga so ele vai la ka ko ye. Le alu ku inga fa ngor pisingi siria. La nga ya jaule ya taua. Ele fa ya tu tenga nga vale tau ma fa nga le to tele. Ai se pisingi si e maua lunga ile la langi me ngai ole e fa ye kanga ka fu i drug dealers makaka ya moving ya me organized crime. Ai se pisingi si e piko silinga maua lunga e fa nga e kanga ka ia me ia. O me ka ka vale. Wa foi wanga kupe kekele. Malanga e send me o spare parts kusa e fia ko inga pisingisingi lenga there's movement in all the time e senda ko fa senda ku ya mea o ha uma me fa nga li atu winga na lautala so akavaya ko fo ila ia ile fa pe o pisingi uma fa ka ia isi pisingi si la ke lo ya ru sa o ngor profiki le ma dungo o wala le e aru mali ala aru iluma e alu iluma malu ilunga ai la ka ko nga pisingi si nga le atu wala te fa tu ai kasir ka avale nga amakai misi le lua ko ru ai so ai sa ungar ku ru se fu kasir ka so nga wo su mo ku ka la ya lo te fa tu e ko nga pisingi si nga amakai taxi kas ale na tato va ai ai me ta o fa nga pisingisi nga sau mai me okupe mama ma kupe le nga va ai passes ko ngo ngediko fa ko le adu kasi lua e ke ele fa pe o ta o nga o singa ko inga ai ko kelea kanga kai kasi lua koru fa ya ko fa kelele lon ya fa popore fa kelele lon saulesi le si fa Pi so. Aya kai mingi. Usanga nga oso me arkasi fa makai singa ka mai vai nga fuile. Ai nga le lua ma singa va ai sa container. Luas. O ka kai la popole ngel suinga le. Ora fa ka drugs. Wala ka kasi fole me fe o e kupenga. Ora am fa ngo fienga lo malo ka kai e la ki pisingisi a kupe o fai me no milio. So ye kia ula ia o se ngisu inga leia a mese le fo ye kan fa malo ki pila lo mengi fo fa sai. Ya le kasingi a wala su inga le. Ola ai lo e malo. O kan ka le ai o sionge so le e de me fa inga so le a kupe fe o ai. Kupe ye a me fa ko kongi ila mengo fo fa sai inga. Ya. Ale o te fa yetu. Tala noa mai tanga ta tulo te re tau fa yetu e tala noa mai tanga tale au va e se tamali ile au va le nga la vea mai au kafia le nga mau leo ai tala noa mai ile stanga ta ia te e fai nga rue ngai yor ngi kanga ilanga fa so mai ana le e harua yor fai nga rue ngai ku sole a o falle o tangata le e tu ai le nga rue nga like ele se nga rue nga foi le fa pe whainga ruenga pe leo fo mai pe su ekusi le se nga ruenga ai pa war mele fai ole alu fo ile fa mai ke papa ki wa kanga kai fai street kai ka vai kele ia connection ni America Samoa le sa wele moa me uma va pengar pipi a onga ruenga lai fai manga ruenga fo nga fa o fale la ia o ka avale le atu e o fo ala tangata e o lava kanga ka ronga lava ngu e ke sere atu o ka ko mai de ka kiri ka ko ro uma a inga
E whawhewhenga e peko e leisa ngā ruenga. A o ka avale e ke whelua iei. Ma whale e ke whausia o makua makaukia o mansions mea. Whesa ue ngā kupi. A o lea e whai lumo mata o le whio inga o le tūla whono. Lea la fo i lea. O ke i oe mau a menge i kala i e whai mai kangaka. Se o lea e ko ngeki umaile sko kili. E a taua. Money is power. E o whai aku saawa. Money is power. I le vainga ngā a ka koude o ka ko whai kei mingi i Samoa ma kungu umalalangi. E hui ka koupo le a le whamai o oe le a ma le a o se lengi a le me e ngausi ai me umo. Po le a le ika o le leo la ticket o e nganga vai mai ai langu mea makar mea la o se iak. Ke i ar koe whamai. Sauru e hatu. E le ngakang whaasau. Ai koe ngofoko e ka uri si checkpoint le whai. O so ko o ke so rang la ko i si me la fai mai. I oi. E o ka ko fa pela. Nganga se nganga fai nganga sau o le tike la ai o ka se ia enga ma ai se enga vai nga ile se fulu ka la ile ro se fulu ile di mas fulu me makar me. O se la ke aro fa mai. Ya. Faro mai oi. A ko fa ya. Ai wa ka fu nga ale fa so le sing. La fa ko mai sa o le advice sa. Ka ngal fa so le sing la nga e mo mia o ku me fa fo le sing. Le liwo le sing sa mo ai. Fero ya. Ai vai. A wangi e koe o su. Langa o lai whaide si, lai whaide si checkpoint le, ai kami a koe ko i ma ero ele whali. Ia vai ka kou i. Power kupe. An mela nā le ma te whai atua. A watau te whaita fwoi suinga ia, whaafitai o le u pasia. Pasia lava te unga tūlafon. Ma ia te au lava ia, ia. A whaifa uho o le taimi wa whaamutalia ai le tautua sia ko vana. Whaafitai lo sao mo sa moa marwhare tupe le tunu. Ai a whai e te le ngalue la lango whaatasi ma le malo. Mo le manuia lau tele o sa moa. Whai le mea nganga whea koe kuila epa, wha mawai mai loa. Wha mawai. Nā ngai, wala wala koe la koe susu ea le alo si ki ngā le sor ke ngā a whawhingi a ki ngā le ngā sor ke fo i le ke e le maru. Wala wale nā, e tau mai e te au. O i fo i lai tau toa, ia, te le tau whai atu. Tasi fo i o whai upu fo i o le fio anga o le pā, tama pūnefu, au e lua, Samuelu e nari, tu lau fo i le tā ua o le. Le fo i uso vole. Ya. A wasi la fia uma. Lima ka makau leo papastui. Oi. O lima ka makau papastui. Ya. Ya te ula ya. E te le ale. Wo uma fo te mo le HRPP. Ya. O le pa ko. Le fa uma. O i fongi ska ngaka ngala langor fa nga malo. Ave ye ngia va ngole le. Ia i le whape vi foi ave so se si foi le onga o saulango lango. Ave kanga kala i le anga va ala valea. Ala foi e yo e malango lango. Ole fata wala le na. Ia ole vaenga. Tator maraloga. A foi mai. Ia tato wa fia ni so tato wa issues ambe se foi. Ia tau te afia na i fai ungo ni so tato wa famsinonga. Tator maraloga. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
of high quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mori wha ngai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga to failangi. O na filifili le o nanga te wha ngai na e pe yo whatonga prepaid. Pili o vai, pili o moli. E mwhawhara o tuai le ta vale le ngata fu lea. Tūlanga tau i tau mafa. Ia po se keke o whai puiponga maso whanau. E mawhai fo i ona okai. Tau o whau se ino whale mauta malao i Samoa. A mai ona filifili le o nanga te manau le. Ona o omi lea. Ona filifili le o le wharoa ma le nu o lo iai le nei wharoa. Mautinoa ua sa o le leile wharoa ma le nu. Filifili leo whai o le talo fa vauta te fia whata wina. Mai le tōru se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whata. Ma le tua, whatu mo wha mo ngai peo lo sua wha antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tua tusi. O lo ainga i Samoa, ma le tua, whatu mo le sua ma le numero le telefoni. E lua awa le mfona e tongi nai lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, o na submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi 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 ainga i Samoa, e alai se te autus to sia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua. Te mero watile o tau minuto ntari tu lai ono, tau tua wha o le Blue TV me buklame tau te iae, le vanga le fiafi marisunga le a taua. A te atu las whanau le tasi. O le aso soifua. Ia, o le uso ia vaia. Ia, mai Hawaii. A toanga o lona. Ono sumar whātau sanga o te maloa. Iyo e. Vaia a ti valu sewi. Ia. Le vana mātou ewa foi o. Ia, o le to lua to fine a lanima. Ia, lai oi Hawaii mātou ewa foi ma mātou wheiloa i te mi foi leana. La toi le whai ngā malanga. Ya, kama ia e mu whasaro a koa. Matua number one supporters for. Ya, ale vanga whai. Whatua tua le tua sama utasi. Ya, ale atua ngarona fast food. O no sumar whatua sama. Ora kakari e rea ye. Ora kakari sore boi lunga kau sanga. Ora mukua malosi ya. Kasi rea upo malosi di. Ya, rur kau vanga. Ero whanga wai. Ya, marue tele la tonga lo wono sumar fa te sanga. Ya. May God continue to bless you with good health, yeah, strength, happiness, and many more years to come. Fafte tele lava. We love you always. Fafte foi a leu sotu lo foi ya. Mas se for fartua, ya, il temi foi sa tatu mafuta i Hawaii. Ya, mas se foi ole. A singa o malanga, ya, matatu wevanga pupu. Ya, me se fo i o le lango temi fo o le papakiu ma tulango pena. Ya, ele misi kama ye ele mfainga pi e ikar ko ruai le laku pokala. Pera tonga lo won su fatu sanga. Le atawa. O le la ute vai tunga o le e pe o le ko sau ko inga ilunga. Tu le pa. E le ito e amata na fata tanonga. I walanga le fo ele ife punga ko kamba. Vai aso. Okay. Eu fio vai que vídeo para per coisa cuia lewa o sa wol par mia. Ole ia. Ai se vai nga
Maria ia se fa kwa la ukala le ya o papo manguo mangkua. Le fionga ele su ia pe ata to fa lu pe for sunga fa fe au ro to no le. Ah. Ma nga ia ia o sa nganga o papo le amakanga. Fa muinga le fionga tu fia to lo le. Ma nga ia. Le ala na tu lunga le fionga le pale mia. Matali atu. Matatalo atu le fionga le tupu fia. Ia po le sunga le feife au. E fe so angiange le lako ku. E pe fa maru lu tu sa mo langa tau te fa lele o ko e mai kau mako. Le ia tau ta ilo lai so fine ngalo. Awa o le taimile na to e tu o ilo ilunga. Le na mantona umana na tali mai le fionga le pan mia maka uare so fa muinga ko sa le pi sa le kali mai. Matalo sanga ma ye le pan mia fa mole. Kako ngalu fakasi efsos ko ar fai mai le pan mia. You know what to do. Fa kua inga ya kulepa. Ai na o tu la ila lunga ia fa muina. Ai to sau masiana tama i palo re na le na sau no mai fa mai. Ia o lau sunga kai ka. Se o mengi o kai ka e la ua ku ye uma me uma. Samoa. Ona makua mali o ka ngi mar fai ngola ku ka lunga. Ah. Ia o fe foi ngi mea nga e ku la i ntolo. O fe ngi mea nga e ku la i ma e sau ngoa. O le ilo ma fau fa sengar ku langa wa yai ma me uma. A o ko o kai kai. Le ala o tu la ia tu le pale mia ma sau no atu matali ma support lo fina ngalo. O e whakama ia. O e le ala a pe o e se kangaka fo ile le ke sau e ke. E ke soangi le wha mai le o kupu kongor ko vanga wha upwhai. Ai umai fo ile ia tau. So le ai ko e sau de kari. Ora maku ha whera alo wha iau re ko inga kari wha pia. O sa yo mea umai. Ora o to e tali le pale mia. In other words, Samoa. Ola o whai le pale mia. Le ai ongo sa yo o le mo ke whai ako ongo sa i mako lau me leanga ko pe ia oi. Ai nga ongo sa ia. Pe ai kango ko se si kur fa makalanga le ufai. Fa ma ia langa o kai e. Sole. Ale fa ko a umanga e langa maka upu le wa ka fa se fo. Ia te o lo ufa angoanga e ko ke para ai aku le epa. If there's one thing ala ingo fa angoanga mo ulaua pero ko pepelu. Ko ke fa anguku lua. Le anga ko ke para ai aku le epa. Yes. Simple as that. Ko ke loa. O le leanga i o mele o ko o mai ko ke pei ko ke kingo mai ko ke pei ko ke o mai fo ile le furfuru o mamoi. A o kua aku ese le leanga o ese le leanga o meanga ka oko mai kua o ko finga ngalo. Ela fo ile e tate fai atu pei la kau si ke le runga ma kau mo ke le runga ia i o ko suafa kuloua. A o angi angoa o mea ko kupu mai kua o ko suafa ngai kaulangi. Nanga o koe whangoa ngoa ia le ia teua. Tulou. O koe whangoa ngoa ia. E uma e ngare maa ngai o kau ke ungor file mu. Ai koe o sokuru fasikala. Se o rangor o ea o kai ka ia kau ai uma ko ia mea le leima mea leang. No winga e fōringa mai. O lea la ua kako iloa ngei le manga onga le manga nga o ai ia le HRPP ma le wadi ia. E la vea i fo i ma whaumu i ngā o papu. Leila le o ke ia la kuira epa. O le o ke ia ma ko mo kau fa leanga. Pa ua mea ia o e la ulen ma de ko nga o lo ong sa ia. Nga o lo ong sa ia. Ai vai la ka ko u de fa fo linga o ko inga kara fa peng. E le se fo ko nga u skai me fa longo kai nga fo ko nga. A tu ele ai ma se si ku ai lunga le a ka ua fa pea. O le fo bo umanga ma ko ku lalo ma ko kai ka. Pe uma foi fa sanga sawa ko ke loa e ui fo ise kulanga fo ilele ka ko va ai uma fo i ile taimi fo ilele lenga kula ia lunga la vea o mana tua i langa manga ia e manga ia ko ava le o ongo me ngi man tu fo taimi fo ilele le va la va lenga fa ka ke e mai iva ia ka upia iva o waranga e ka u le ku maro a ko langa nga o ia e ka fo ilele le wa la tau tupe foi le mate te fono
man tu la le ya tau le na to te le ana fa no no ina o tu lunga le matua ya la vea ma uma maka kalo ile pana mia ilanga kai kai e alo fangia ia le fa aurolo ma au ko vai lua le wa yai o e mo mai le ya tau o le winga na ola utala at least o lawa yai le faku ke le o le makua ya la vea e uia nga iku aku marango nga la vea o la ua umanga fa mangingo mai ronga kai kai le ala fua ka kaunga uia fa sale leanga alanga mawalo nga loko kele e koe au ngangi ai le pare mia o langa kai kai mali ia alofa ya alofa ya ili kumaro ya fa sale leanga le o le winga nga le ke o vakua ele ai mangisi o ko ke kelengi faku e ko ke fa sanga ya kuila epa ma ko fa ye fa penga e sa ola utara le fa lengi faku nga or pepelo ma fa folinga de mele ko ke o mai fai mai ruma ai ko ke pala ai o mai le se fai fa ko wa de kai mia ko ke fa sanga ko ai fa sanga mai lo kuila epa ma ko fa sa ka ulo o de menga e sa ola utara le ile se sura ko fai nga fa pe mai wo umanga fa ko nga o le ato wo lai fa ko le pa le mia o le wale ko fa ngi press conference at pa le mia o ko yengi sa wanga la le mali to ko fa ya ku ya ko ma le nga yo ko a ko kai kai ngale le ma fa ko fa ya o le winga na le na fa ya tu le atu e ve vesia ma pisa supporters le nga ma fu ma ya ko le Tau te fiu lava. E kau fe milo sai po feko ke mawai le file mu. E kasi lava. Oi foi fa file mu ko inga. Or kali nga. HRPP. Oi fo inga fa file mu le ko inga. A ma fainga ko faia vi ia le li. E makua ko le leifa soro a kome uma. Let's try it then. Mai kala kusia malaki. Ili se fulua. Kofo maila. Ane ate kofo mai pokere kala nga pui la. Yes. Kofo mai. Ole ale winga fa metalanga le vet. Oi fo lai fai. Ale ma fai ngo ko faia. Ya kalo fai e alu uma kuila epa ma koso o ko la lo kofi. Vai le manai o le fato fala inga le ngafsidi e ko fon fe kala. E fai akule le la unga fa alu o le pili. Keunga. Ai oso mai akuila e pa fai mai. O le vaenga le nei e te le langolongoina. Ale fa ko afa umanga fa solo ka ko. Ale atu. Sole ola mangingo yo finga ngalo iku malo ia nga fa adia. Nga ola mako ku alalo. Nga ola mako ku alalo. Ai ka ko walu o swinga wo ko faia. Mo le fangsa ngolo au. Paula mele o ke mai ka waku o swinga mo le ka ko halu nga. A ola mako wia ku alalo mara fau kuanga ele ku ua e avakua. So le ai uma enga. Ai oso e le palo ko inga. O le ku le ngai ke le langa sa ngo mer fon fe kala ile atu. Wa laki ko ko le ngoe. Oi. No foi kule pa masuyo la ko sumor kas. Or kas a ai le ko fe siska. Ele con ko ve sa ngo. Ale ku ai le. Ai nga ku ua le fon fe kala o ka se lo lokor ngi ko fa. Ai fa fe kai langa nga su vai. Langa fa pe uma avion ale tu. Ah, e au ili masu ele lei. Anga rue mai le nganga. O le ko faranga e kusa po fai mai ku la fongo ku mau. Ai le anga ele kau kala mai se ku la fongo ku mau. E kau kala mai le fonga o fongo fe kala. O ia fo ila ia ki marka kala. E oi. Le ala na avelo se isa au sile lei. A o fa fonga maua ma po falar kapo inga sambo. Le ai masesi nga ku ilunga fa ka ure upulea ke se ivanga ngai le akari o kule kulo fala ko ya la ngai nga fa ngai li mongi ke Ndi ele ai
Nga yo e uma. Ia, langa o kei fo ia leo so rims ia. E o ia nga ia mea leo kele ma ia uka ko masangi uma leo o le ala leo kele. Ale wingo tala. Ele ia ma se be fa pe mai nga uma eu ma e fa o ko ia makukala. E ma ko amako ke ia. Le se me fa penga. Nga or ku alalo o a me le leima. O le wingo le me o ma o le wingo le ma fu anga o ma to ia fe le va nga le samo. Ai me se isi ku malo la ngoro winga ngar fa ko fala ingar fong fe kalai. Ua sai kia e ala ko fa o ngor ka inga pure ku ku. Al fai puro le pa. Ai or fesiri. O so ko finga ngalo lea sanganga mua. O so ko finga ngalo lea fale ka kodu. Leo ke kana ngoi kanga ka ke o kana ngoi fai pule. O so tau fina ngalo lea whaasare lea nga lua. O so kou whina ngalo lea whareaka mua. Mai. Whaamaka so kou whina ngalo lea leo wha leo e whaipure le pā. Lea nga o i o re kai. Tā lo whai. Wa tā ai ma toso whaatata. Wa tā ai whaafala la tau whina ngalo lau tele. Wa tai wha ai a matau. Le whautanga nei tu malo. Ona o le fia pule tutu o le tangata to tasi. Ya, lenga. Sa o le saunga ngā pāre mia inga ua mai a le saunga ngā asanga ngā mua. I think asanga mua le yeilo au. Sa o le saunga ngā pāre mia. Whaafikai wa le vang mako ngō whakarikali. Lea ngai koe pauare o le whaipure o ke whakukui. Koko winga. E o e fai loku le fai e o e kama fale anga ngana ku vai o es ko ingo usa re o ka usa o ko pare mia e o foi ia o ele lo sunga ngana wa sa fai masu o fai au ko ngore e o ia o ele se fa ku ku e Mario e que voi quero que me fa pe ko fon kala e sa ngo me le ai mo se le o sol au ko fu o que kusa pesu kasi lako ai fa longo ku le leo le ai e lem si ngo fa pe me le e yo uma pe fa ko yo ai ala ko yo fo le winga na no fa malu lu isi tu malo le ngai o le ma te fa so atu ta lo fa lo to fina ngalo no tia ma ngai ia yor kadinga e le sunga le fionga ya tu ya por sunga tu ya ma ngai ia kadi mai ka ma ku kuai palo res foi kam makua dai langa o me ia ta o palo ia fa por kiki ai le anga ma mai le ka va e yonga fulu e le ku panga ngoa inga e le si fai pule le anga o lai sa fa i onga o pule le ku malo le winga fam telanga e sumarie ai aki fa makalanga nga fa ya ku ia lo au anga ele manga ia se fa rongo kulo ala ia o fa ko ole ai a fa fonga mai le kumaro langa mo ora fa ka kala fonga ai langa o si o tala na fa yatu ia uma ia par mengere ngai pe uma ia pa ingar ngai wo so uma ngo fo ele manga ia ai kali ona o mela ta o palo kongia kwa o sao a kongia ku ai mana tuala e tongia tu foi e ke le yor ko fa mar fa ka ngala ngo fo mai ma ai le manga yor kati au sia ka me fa pupu ko sia ka me nga sa mo mongongi le ale o sa mongongi le nga de kala fa ka o ko renga fa i ka mai nga ro lava au sia ta me nga sa mo mongongi le o sa mongongi le nga lo na lua le ale si tali fa to in nga mari o si la ko la ko palo nga wasi dia kuna vai le kaunta inga ko inga kama ma ko kuore me aina na uma ai latu lo tua male ano fale o le mafuanga na mafua no u na sui lo no foa mo le manui o lo tu malu ko ki fa mai de kadi na mafuanga so ele suia so ngo foa so eli aulo ele isuia so ngo foa o so su emea nga sui lo ngo foa lenga o le kapua i lo kumalo o se mea e mangu ya i lo kumalo uma ya o se mea mangu ya i kumalo koe ha o fai mai o le si palo a tu ya ia le hanga o ngai ko ke ngofo i ngai su e koumi
Leila nga ono ko fai aku. O le 5 milion nga le nga fai la o i si sainga ia kiwi. Lei ataua. How many deals like this nga fai le o Fai mo. There you go. Leila nga fa akala fonga. It is ser kala le mo mausa wo le fionga europea. Fai karia le o ri fa rongo mai sa mo pe o le ala ko fai nga fai ai. Lai o mga fam kala kama. O ia nga o so fa alava ma fai le sainga ari sainga. O le wa kri wa foi o lai o mai sainga ia ku o sainga. E ke le kupe pe or kia ingo le pepa pinga kia ingo a ia mau me ke le ingi vesi sa wori se reng. Le ala o fa mai o fa ku langa sainga yanga. Oh yeah, it's okay. Yeah, we can do that. Ai ka ngoroa I ingi ele vai or kala enga se o ma fai. Ma karusanga da wori ia maria mai. Maria mai se io se fai se kala mai nga nga wakua langa kala lea. Don't ever trust those people. Fafkai ke lea I rupo kea. Alex, I thank you. Fafkai langa o lau fau kuanga le lei me manga iai. Langa me le lei o langor kakaya ele fangala piki le akau. Ele pio pio. Fafkai ya. Wa e se fea mai nga investors. This is the time. Koe ave ka mangai sa mo. Ngo investors lelei. Clean money. Wa leva lai ho o mai tio na ia vai nga kaimi. Ho o mai kaimi ngai lai fa ko kuai nga investors ia. Skamo. Fio nga ya Europe ke. Yes. Right time. Right place. Right people. Le la ko yo kur kaimi ngai. Ai kasi la ia investors. Wa fiu e medi o le ile frakupe ku. E inquire ai mea ia lau ke fia manga ngao ia kau fua ia le proposal mangisi mea. Feu e fai aku longo winga. Ngai fi mai lo fo I wale ma wese kiwi ala wari ia. Longo kala ma o. Who knows ere lo por ma fu anga fo nga le ufa fa yanga ma ia fai nga o nga o so o kanga ngei. Wale fia me ale wari. Wale fia ni se me ngodi. O le fisiri lali ataua. How many investors nga o aku lave vea ko inga meia? Oi for vaenga lea. O le ngoale nga makirikila. Raymonds. Lo pao o nga iai. Ia warava mangai ngoa walanga a. E marisia di ide ua. Pare o ko iai ngare o ko vea kule fero roi soro mai mbepingi ngaru nga whawai kaimi. Au wari ia nga iai. Ngaure asaki. Ngaule. Nai. Vai lima, ngaule. Whawhikai ke le ala. Ia. O le whawhikai ke le anga ka ke whai aku. Le atu. O nga o si investors lea lewa avakwe le mua kule avakwe kamasa mua. Au ke loa ua fi a ngai ka ngaka e aku ma ngau a ango mai whai ngā kamasei. Me whai ngā re ki o asa ure li siang kalanga wha mai he's $1 million man. $1 million man. A lele anu alang kamauru po le siao ngau so lele ma. E anu amakau langi ma mai kio e kei roi. O le afa a ko or whale ko maro ni mo ngio ngā lai whau mai rau papa o mea manai wāri. Ane mea la lele angari ka ko $1 million man. Ma ke o mai mau. Mai mea la ya ko whale ko maro. Ia wo ke ronga harusu e ngā mea e kale. Woi. Ka fiolai. Ya, no wingon mele lenga fai ngai ka. E matautia. Kaukia. Ya. Kango ye anga lo sai de fa ko anga le. Kango ye de fa to anga le leia. O le fainga le swing o le upasia. Pasia le. E foi lai le. Te ngol pili fo yo. O le investments o le mele sa fa yo to le. Ya, na. Langa eu fa kasia le faingo. Eu fa tas. O mai lau fa ta langa ta fa so. Ya, o la fonga o masangi kongon moka. La fonga fo I ai ya tia. Wa ta tau fo I ona fa ai tete o ko kuai ai. Faingo le faingo ngai la fonga fo.
Le tau oso mai a, tau oso mai lava le sui kai kau le kua ngai, le vankau a mai lang kala ya rufi kero mu kia kai. Kua fiu, tino, kua I paso ale au le wadi I e fia, oso mai kai fa sao fa ye. Kua oso mai kua e pa fa sao fa ye rufi. I la foi kai mi foi lenga oso foi la a vaunga. Ale vo ko oso ku ya le siango a ma e ko tole ai e te lore me matanga. Ia taua. O le matanga ia. O le o to e fa tauta a o le matua le la o le tu malo o rufi. Ia, ei kulo wa. Se o le me kaunga fai ele si fai pule a kua. Walanga o a kua umar fa solo ku le ngwa ma. Se o le me fai ele si fai pule se kulo wa kau koko. Lango. Oye maluai a. Ioe. Le kausinga rufi malaro nga fu ama. Ioe. Se malu umar ko puipuinga. Ya ale foi la ioe. E fai foi por que o fai. Lena. Ale foi ai oso mai foi e matanga ia le fatula utala. Makanga kele ai mafua mai le loto. Le la oso ia oso kaka e ka ko de me le ele anga yo le loko kulowa. Se va kula ula analysis le taua. This is my opinion. Le anga kele le loko mea kongu ale le anga ngau ko ele e foi le kangaka le sa sui fonga fekalai. Mua. Yeah. Le nga ifia ia ilonga fa mawalunga le lo lava ma la audio le kero fa ko la audio ma le to va fa ku malo. Nga e maunga manga I fo maunga. Mana tua. Lai fa mangaku kai mi fo ie o ve vela fa nga fo ko ma sunga la audio ma le to e fa mangaku ku al la audio ma le to. Kau ko nga ele mala ese o ka u o le uso. Nga e maunga o nga I fo maunga le. Oh, ai oso e ai lunga fa ma wa lunga. O ke u mercao, mar mo au. Nei so nga fa penga, e ri kala ngo fa penga. E ri so nga fa penga ngi upu e fa ese e kaua. Ia foko sa mo, pe fa ka ke kala ngo ngi. E ri fa penga se kala se kama e fa sanga pui ngo sanga fenga nga. Pe ka ku kala ngo e vangu ngofo. Le nga o kaua mar fo fa ka ku nga le ya to. A foko sa mo ia. Ia la ve yo I sa fok. O la kau apa mai lava ia la aure ma de kor nga kaimi. Ile ma e ka malo. O ele mara ese kasi ro ka alunga kasi. Ai o so kwa e fa mai ya ma. Fela ngai uyai. O fe ngai uyai. I uleanga. Mo tangata e fa ma walunga. Ele lore va. Le foi lau ke va ia ku ngari ngofo mai a ku loa. Le ngofo mai a ku ma la to foi. Se e makila mai ai loko le o loko ngi fai puli. Saole. O fe ku ia ka usinga I ala to ya sale utongi po tu lo ka ua. Ka fia mari ko ka ur papa. Ioi, mau sori ing fa fia ngai e nga o iau pa iau. E me si foro sale ko po. A so fo ia fonko ia la wofo. Ora mor ku ia ku mon ka pa ukos. Ai fa kilo uma me uma ila ronga fofo. Le ia tawar vango ngofo nga. E makuara ku ia la ronga fofo ora ka oko ia ku mua. Ora sunga la ya rufi. Ora makua fo ilai o ku lo war ka usinga la e uma ka ko e fialo e fa alo ai sis. Ai onga ole ka ko nga uia. Are o mai kongore mau ka fongo o le leanga yo le mea o le fa asumu ka o le si ai ka si are ku malo o mai e asi sile nei la le ato o ma fo inga fa pa I ka mai nga so nga fai kala sa ilele ku roa so nga fai mai nga kala anga I la ronga fu ya o ma a mai susunga la rufi fa mangingo le mele are vo ko so ai ke ro la ukala ele o se ko fale a sale o kongi poe ma la ko foi kausinga ia ionga kapau. Ele o se ko fale a I kulo I loko angu fa pe foi o I e lua. Yeah. Yo sa lua fa ka so kanga lom sang por kele. Kulo fale a kua. Ele o se ko fa ma se fa ukanga le ar ngu a ko mari kumalo.
Ai o le tangata lava ina le ma e lua mua a le mala lua le anga loko. Ai oi. Manga ye o fongo. Ale na. Paua mea pe o ku le fongo ngol fongo fikalai. Pe o yenga lengo manga ye fongo. Al fongo fikalai. Manga ye ron kau kai ole. Le fongo ya pa pe a fosa ngal pan mia. Ai o ke vai ako. Ko kiki ya e ko fale ngo fa pe ko kiki a le sporo inga fongo fikalai. Fongo koe limongi. Ai fonge yo o kima. Ma kulepa. O ko fanga ko pape ko kiki ai sisi o la wa ngai fa savani fa fole. E fonge fongo fikalai. Ale si me tau tele o tule malo longa o no tato media watch. O le tato community watch. Ngala paka i fo i fongo fikalai ka kale o limongi ang ngai. Ya fa ko fo. Na matua ngama kua koi kiki fa ko le to inga tanga tu loa to te lo e fa inga tatele le atu pe a fa wa tu itele fa inga ka kele e ku ikele o le ku le atu a fa la e fa popo i matulanga o lo fa nga ni fa la u fa saina pe fa pe upu makala le e hanginga sau ai mare fiku o ele ku mare malai o o ngore upu ke lo oi e o ai ko kongu pale mengi o pe o se sume paro kangi lenga le foi nga rapaka im fa kongu le ye wa vo wala o fo la lo la e longa kwal ko mu lunga le ole mike mo le fa lo tato fa ka mo fo ya le ka mo ya out kilmen ole sa o le si ala mo kwa ye si le ola e ser me o ya ta lo fai o fa tau talangia e o foi nei ngaloi o le no fo la vai atu ai le foi le so so ni atu tu lo le atu wa o le ngalo foi o le fai mangalo i kulowa i le ngongo foi fai pule mai atu wa o le pale mia o le yuli o le yuli fa fa o le ale wingo o fa matala so le or ko o le or kuya o falanginga i orka malo. Yuli ma moe ongo. O le makua moe pō. O le makua o sa whengungu i vao. O le makua whangau. Falanginga i o. Yuli ma moe ongo. O o la lunga fo. Kulou le ngongo fo. Le ale winga o le whamatalanga. E yuli i el pare mia. So, o le... Kere o mara malama kere ia la to wan me foi le mo wala ka wa nga o nga porki ka o fainga o e marvango ngo fo mare marva fa fianga le nga a ko mangingo ai ko ke mo le ava kuli ma le ava faka e ko ke ngo fo va fa lo ai e u ke me mai ko fa kala ai sia e le so nga si se ka e le so nga si ile nga e fa mamalu mai ka mapungefu ia yuli ma moyo ngongo fa mamalu yuli ma moyo ngongo la ye kalo ma ngao ma kofu yo foia ai ar ngongo fo ia fo kanga makafua ioi fa solo mai le ngofonga ele e fa penga u mai le mo muar ku ya ku ai le lima makua ko finga o fa le polo fa ya sa le kongi po e o fo i ya ku ar fa wongo la ko ia pa o fonki wa o manga mai o io le vango ngofo ai sea se langa e u ai kau le pa e ko ke pui o mai le ku ya ku ai ko ke pui i kama fa sa u sa fe ngungu i vao sa le valasi o ko uma ko ke kausia ya a mai ka wa ku sa mo e pe ke ele urunga ele anga le loko le si makai ya o nga fa ngoa ya e malu la lufi e malu ya o ko mar ko pui nga e malu pa mia ku lo le la u le mali ko le yuli la ngale fu ko mankua e malu ya o ko tira sila li eto for the first time in the history o le wa kele nga fa mangu ya inga a ku o se si ku pe anga fa pe e alo ange ku la e pa e fiso soangi yanga supporters
e la lango le kula i me o le lauri al mari ko. E ma fai la un kako karango fa pe le ataua ta tele i ol malolonga e ma fai kako karango fa pe o le ua koe pa le mia le si le pa ia wa vai la ia e sa ora kala o le ua koe pa le mia le si le pa ma le sa le panga o ai le ngor kupua o le pure kiu a koha o le kama pungefu e oi o le au e lua o le fakialofa e kau uma i le lauri sua fanga vai la vai le me ta ore to falo loto e kangola o fa file mu lau piko ma e fa pia vai ele o se si dia kama ka ko wo ele o onga o le o umango pa le mia i le pa le o pa le mia le sa le panga o le kuma lo e kas sa le pa kangole le ku u lau fa ko fa inga mangingo ni oi le nga ele o se si o le kupua kulowa so fa kupua le nga fa i so fa o le audi al malieto o fo ila inga karangoa ka ko wo i fale la kai o le a ko o se kai mi mua le o ke le lo pa o se tai mi mua le nei o tupu ai se me fa pea pa le mia se fale la kai o le ma lord fale la kai vai ka ko ye se o le mere ka o ko fa fe kala e o se me o mika anga o se fale la kai ma ko ai o ku le hanga o le loko ai me mika ai sia e ngai mongia o le wakiu mai sala fai le fionga le liparmia a or kama kau mangava maka ngofo paka or kuo maunga mo o sala ai sia e anga o le o langa ako o le o langa o fala ka infa fai le sa kama mikai ma fai ai a vai tato i ai la o tilo mala o mai tau o i tu malo moa nei le nifo tuli manu le la auli le mariko kuloa o ke ofo wa avea ngai poro kiki ma mea ua kafi e sea ai de ko fale le a or songa la au le maletoa ta o le malolonga e fui maongo mai salangi moro fesula kulonga kwangi mpiko vau ainga e yuli falefa e lupe makasila angae fa savalu fale la kai fa mo e kauloa mai i fo i ia il fale makau kula ko nga mo tole ole asia kai fale ko le akaua sa ole asia kar ka malo ole asia ka kongu ale uru makua anga fili i fale ko asia kale asia kai la au le mari ko ora la ke le isia fio anga la mo o mo mai malai whaakari e pe o whaakari vai le ngu o a opo whaakari i langi se vai ma se ila kou whaapea ifo kua hianga whaama vai la auri masasinga i longa sua whala auri le maria ko ai se ia fio maia se i whaalelelele aku langa rupe e isi o nga suafa ai lengi kama i suafa la suafa ia kulau e lengi kama i suafa o kumukumunga i le ngako ngu umafio anga a oko o kumukumunga o Samoa tatu bon marolonga ari ako ya ma kon marolonga foi mai fa filo ia fionga totoli ia tofila ya lungo tatu proclame ne vanga fiafi Talofa lava and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, another Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind,
These rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Joe whaatalo fai le fo mai o le proklame mano longa ne vanga de fiafi. Fi fai lo to le foa. Antor mato o va masani ia il fai unga o le tatou a fai tu la moni muli o le proklame ia sa tofi. Ia ma le tatou sui fa aulioli. Ia o le ua fa i loa fa lo tele. Ia o le tatou sui o le tatou community watch. Ia le fionga le totoli ia po le to fa fo ile. Tapa ufanua te vanga. Esta te vanga ia i runga proklame ele nei vaenga o le fiafi. Ba lo se fo manuia te vanga? Ma lo lava soifua lo tofa asiata, whaatalo whaatafoi lo sunga le atawa, e o whaatalo whaatafoi pa ia malu sa mo, whaafonga mai le tato proklame le ne yafi yafi, ma lo le soifua maua malangi ma, and welcome to Community Watch. Ia, whaatalo whaafoi le anga le leo le tua, ia, ua, mapu mai fo i nei aso mai tūlanga o whaiva matiu te o waia tu foi wa pisi la vaile i au wha la wi loa me se fo wha ta penanga i tau te le yo the community watch mau ta penanga o mai preparation so le nei taimi me se fo le la ta pena tu wala talata fo i le vaiva ia le nei taimi le wha ta penanga mo le whainga palota New Zealand. Yeah, pisi ala vai aso asiata ia o interviews ma nei le kio, ia ma isi le kio, ko ai pisi ia, but all good, all really good. Yeah, it's been good and just working together, my other members, candidates or New Zealand First, working together as a team, yeah. Taking one day at a time, but very busy, yeah, because it's only about 2.5 months to go now, ili umi. Malo whaftai, io whaftai langa leo le tua, ia ono le tātou taimi, ia tātou amatai nei tātou tarautoto. Yeah, only a reminder for ya tātou o laso fitu November. This is the opportunity to decide who will be in government for the next 3 years. So it's just a reminder to enroll. Once again, if you're 18 years or older, or you're say New Zealand citizen or resident, or you've lived in New Zealand continuously for 12 months or more at the same time in your life, this is the time to ensure that you register, go online and register. Also, Bill Sui for your address. You need to keep your address up to date, so stay on the enrolment. So it's important to do that. And some important dates ngā vaiaku ia asiata, ma lea taua. Lea so lua tasi o Okatopa. That's where the overseas voting starts. Our makaele voting or overseas bill. Samoa, Australia, yeah, that's when you'll start. And lea so lua lima Okatopa is the last day to enroll, to vote. So this is really important, le date, so make sure that you get online and register, enroll.
And the 26th of October, advance voting starts, but le aso whikua November, o le aso pa loka ne, so very crucial mo tātou. Malo, tāua la, o le key message po le whiau tāua la vai tau ona tū lei le taimi le nei le tātou watu nu pele le skala. Le skala, le stala, le stala. Awalanga a e le skala, ua e au ngofie ke paroka. Ai a e le skala, e mai mau manatu mau mana onga, e le mawhai ona wha leo e sesi, i la loi le lau mua Wellington pe a e le skala mawhai lau palo kare atu. Sa ulele. E nga kai paso kai mai fia le skala online. Ango pakula e mai mo mai ngai. E a konga e bakoile le link for le Vote.com. Vote.com le website to go online. Vote.com so the website nga ke me fai on go online e le skala. E fai e le stala ma whatape nai mole e te vote mai lava. O le whainga le vote le a tātou ma, well, to be honest, o kere I whai ala vai au a o tai whafo, o ngor kele au pālo kau le aka ke ngai. But e whai o mai ai nā vaenga, o ma kasta I ngā lau vote e submit a lau vote nā, o le tūlanga o le maenga le So you actually have to go in and vote. So, but those overseas, they vote online. Yes. Kasha vote online. I think he's more le officer la High Commissioner, I believe. Mengai Kashilo votes. So papers, you should be receiving your papers and check your address and your name's correct. Me umanga. So people should be receiving, because I know I received it in the mailbox, just to ensure. So I'm just checking through the details. Yeah, or gave me on there to make sure let's scala. No for Mau residents. Yes, Ioi, at this stage, yes. Work permits and stuff like, and people those who are residents or New Zealand citizens. Yeah, they're not. Yeah. Au whamangingo. No for Mau, longoingo le residents, permanent residents, and citizenship. Yeah, o ngala. E mawhaiaina e vote matulanga whapena. Le ale tūlanga pe amo miasinga sosoangi assistance. Yeah, but whai message mai au. Oh, nice. You can message, and we've got some of our volunteers. They can assist. Yeah, and guide them how to enroll online. Okay. Yeah, vai le tāua. Wale mana ia tātou man rewa. Tātou le whafonga mai man rewa walanga o suile a kako man rewa whamole mole. E mo mea la, e wai lese mea la ula kura mako koe fu e sosoangi le vauta mangi. O le ia le atau sosoangi au kou. Ai rumi o whamatalanga. E am whaanga e sosoangi mai e la fo i connections a esta. I sui Samoa fo ia tātou ina le pitonu na te iai. E iei o Facebook page Esta Tofilau Te Vanga for Manurewa. Yeah, le nā la se umale la so. Message mai and we can send you the link to help you to register. Malo, malaya. Okay. So on our next item here, so how we've actually mentioned the importance of kako e vote, but also to know who you're voting for. Vavasa mānea New Zealand First wa ke lea policies māngia e au ngā mo kakangaka, and this is a couple of them, lea tau and Asiata. Early Childhood Education, ECE. Did you know ko sangale tasiva I vauno, New Zealand First signed an agreement as part of the National New Zealand First Coalition to fund early childhood education, placing preschool ona mata alongside compulsory schooling as a key priority area. Ke loa o preschools o mai o loko, ke le kako preschools Samoa, ia, whawhakaya ia New Zealand First, mo le ne policy wa o ngā iei. And also the winter energy payment. Did you know that New Zealand First continues to support and works to retain the winter energy payment? This is an extra payment to help low-income families, senior citizens, job seekers on the benefit, and support student hardship with the cost of heating your home over the winter months. And so, yei foi le se leki ngā mau foi lunga le pengwhiki. Ia,
Whawhakaia ia wawasa ma New Zealand First, o mea uma nea mai New Zealand First nea whai sosoangi ai. Tele le sao ma le tamau ai ngā lautele ua whasoasoa ma o le ana tātou maua mai le ataua. Ona o le whaato whala i ngā le lei ma ia lango le upuru whao ngā kā kongi usila o polisi. Kasi lea upu no le ua whao ngā e le au whasara lau nei. O polisi e whasa moa i nā i le policies. Ia, po whainga whaavai. Wai mana ia te au ia le whasa moa ina lea o policies. Whainga whaavai. Whainga whaavai ta ia lai. Ai langa wo whaalongo fo i le lo whao ngā fo le si upura polisi. So, but anyway, o le mana ia at the same time o le whaalau i loa ma tātou community watch. Neusingai. O le fo wakai loa i ka te vanga. Le tele o isi benefiti ma whamanu ianga le ai tātou Pasifika ma Samoa i nei le nei atunu. O lea o mea nga whai fwoi lele na New Zealand First ta lea tau. E le peta te whai atu tu lou ta ua fwoi ia le leipana. A wai pei so se mea e kau mangu i le Pasifika. E pei o kome ki aro ka mawhau leipa. E le mea nga sau wai. Yeah, and because when they are in coalition, so like the current coalition there, or the National Party, or the ACMA New Zealand First, by SR policies, each political party, or Saufoi, and that's why o ke whai I tato atunu eva ai to toa, over ai policies, and on my Facebook, each day nea o ke kalangoi o policy nea sa whai New Zealand First policies nea, and you will realise like oka lekele policies au ngā, not only for kako Ngaka Pasifika but for all of New Zealand, and that's why I'm really passionate and know o le right fit nea policies o kako Ngaka. And so e le whai aku e nepaki, all I say ova ai ma whaalongo ko koa I policies ia, and you make the decision. The main thing, alu vote. Go and put your vote, whether it's for us or for anyone, but whaongalo vote. But that is the challenge ya auto. And have a look at these policies, because they are great policies. Starting from 1997, like I said, Lisi Foiwai Asonga o mentioning the minimum wage. O mea mai sa maka mai wawasa mai nei New Zealand First. O mea o ngā mō tātou. It's for the benefit of all of us all. And here's another one, Lea Taua and Asiata. So last week, Associate Minister for Police, Honourable Casey Costello, launched 2 vans for the Pacific Wardens, followed by the blessing by Father Michael Anderman, a much-needed assistant for Pacific Wardens who helped keep our communities safe, and that's so crucial. So New Zealand First secured New Zealand First $1 million funding over 4 years for Pasifika Wardens as part of the 2023 coalition agreement with National. Ia vai o ngai aka ngā ia o le minska ngā foi o leo o Casey. Ia New Zealand First foi. Malo whaftai tele a mana ia nei o te fia fo I le taumawhainga ma whamonianga maua se tātou Pasifika Wardens. Absolutely. Ia mana dua tele ana tawa ai o le Māori Wardens ala tō e whaia le. Ia le whaftai o le uwhai se tātou Pasifika Wardens. Ia ma o le ua mawai nei whamonianga pe o ta vale ua vai tunga lua vans. Oka. Ioi. And so that's the grouping ngā māgele. Ia ngā geile a fiongo tō whāwhoi o tafunai. Ia o sa vea le ataua o ia ne i le Pacific Wardens I oi whau. Yeah. Ia whaika koisi group ngai North Shore. Yeah, but did you know, Asiata, now here's a good one, that I was actually told the Pacific Wardens are maka I Manurewa. Ia Pastor Amosa. Yes. Ioi. Mega sa maka from I o ia kako I Manurewa. So when Pastor Amosa mentioned that, I went, I didn't realise that. Whena amatai, mangi. I Manurewa, ia tātou. Manurewa. Ioi. Ai vai lai ai. Pastor Amosa ngā worship centre. Yeah.
no winga la ele sa o matou e to ala fan wa man re wa me uma wa uma tu foi to tamale sa foi falanginga vo mangele me tangata au le ma talenia ya wa uma wale ko pipi foi la ata tu tara noa ile me ole amata mea tangata na amata me uma la ya ma ko la fa maru do to ile to ma pasta fatu tu ma to uma ye to yeah. Ma auto inga mangele. Yeah, that's thank you to New Zealand First who secured that 1 million. Yeah. Otherwise you wouldn't have the Pacific Wardens, you wouldn't have the vans, and it wouldn't exist. Yes. Aru e join kongole Pacific mai fa ko van langa piko sirang ko le. It's keeping our community safer. Fa ma lo aku ia la ko the wardens. They've done the work and I've seen the work, so credit ya la to. Afkai kele lava. Ele foi ngofia fo ia ngaluenga. Sa ole. And our last item, last month, His Excellency Alon Roth, Ambassador of Israel to New Zealand, Samoa, Tonga, Cook Islands and Niue, hosted an evening in Auckland to hear the incredible story of the Māori delegation that travelled to Israel. Wonderful to have a number of our Samoan church leaders attending, also members of the Pacifica Covenant Friends of Israel. So, ma ngai lava ai aku I whaiwhea ma ngā malako whale tua. Wonderful too. And that was our item for last month and having the Ambassador of Israel. Yeah. Tasi ale vaenga ya matou hui pito no ule a taua. O le whaima matou whaafe I o tangata mai o le aipa ia ma I o maute leil matou so tanga nga ia Israelu ma. Dia ia manatu malangona nai tangata to hotel. Ia e o le sila kaimi e ki sila mai walu ma ko malanga Israel. Ioi. Le fa ngofie ko sao mai ai mangele to filau. Ma ko pari vote. O le mele le foi asiata, cuz nga sila fia asiata. O le pa anga ma le relationship ne ma the ambassador there by the government. Because they would take us to areas that tourists don't go to. Le fa mangingo le ataua. Le yo le ko party vote for New Zealand First. It's a must for you guys. Langa ele uma enga fa pe isala e ru ka usia ka ko yas fa so I. La ka ka pe langa ka ma ainga le la rufi mai. E matua to e sa fa for New Zealand First. Ia ila e mo mia pole arfia ke ele ye le leipa. A uma e ha ole ale tulanga ta o mai ai. Ia e kama makua le New Zealand First for ile la to fa nga pa anga tulanga pena. E wa foi e mo muso e de karia ngo nga ka ko foi ko fa pa ro ka ele mo ele a ko fa nga malo ya la to. A ke lo asia tamale atawa. I met Prophet Daniel Williamu Kenese, Malefaletua Sina from Sounds of Praise International Ministry. Yes. Makau kiele le prophecy. Malo mai kako New Zealand First. Manaya. Ioi. Who has God's favour? Le upunga. That was the word that he gave. Yeah, o si silala o le atau. O malanga ia isala e. Ele fa pe o komeki lo sa wo o ko e mangeli ai ele fa ka mo miti ko ki e ka ka u le lei o nga miti le o u le sila sa fa ile selection panel yes u te la vea na ai o le wa fa manuia au ona tofia le tua ta penanga le ngata ole tulou to fine ya este te vanga tulou soft te vanga ai ole vanga fa u fa o ke le masalo mai tau te le masalo I saunoanga o saunoai au ona le tua fa pei fo I o sunga fa fianga inga ya William kenesi langa e fo ia na saunoanga na ia saunoai na tupu fo ia vaenga na ia saunoa e ala ile tula I o le sunga de lipan mi o le ye temil nei mo le fainga malo fa tutu le to sa mo tas e mana tua mai la e le mawhai ele au skola nga whai mea ia. Ai mawhai ele upua le atua o na whaatau nu. Eo e. Le anga e muri o mea umanga nga whai le upua. Whamai o a ngā whionga nga whau ia mea. Le ana le winga o whamtarang. Whaftai fo I lo taimi tofi lau.
Ia mara nei fo e le mawhai ona tātou whaaseseina. E le mawhai ona tātou tu ufesilingia. Lenga, nga happen, yes, nga kupu i Samoa. O ngai New Zealand, o rekau ke wawa ai le New Zealand first as one of thought paki fo la Haiti ele o major parties le national ma de leipa. O le whai kau au whai o ka ngakai o ka mamo e kai mire ngai, how many le tofilo? 5 lua. 5 se furu mare lua. So le, ua major mele wo so ye le altau. Major. O le ua major party le mele wo so ye le whai ngā le kapenga ngā New Zealand first. So, e le ikupu mua. E le ikupu mua o tawhio ngā le tua o le tua o mea fau. E o ke whaakupu ngei lava se mea le ikupu mua. Lai sau le fio i kalar kuspaia. E mawhai o ngā o whaakupu le vai i le koafa. E mawhai fo o ngā o ka inga le ala i le vau kui. Ma le po le vau rafulafua. Ma. E no inga. E kaungu ula me umangi. Le anga e ngarue mai le anga o le tua. E ngarue mai a ka kou ka ngaka soifua. A whaila e ngofo ma le aru e whaile le skala. E whainkalang kukupungi mea. Le ataua ma te wanga. A whaina whai Samoa, na whai e le atua i Samoa. New Zealand. Lele ko ki aka ko feala e lisi kai au suit ka ko parmi. That was closer. Lima lua. Candidates so. FIFA ngo for ngo se lo ka se pe. If run the government, but I need the 60 something. Yeah. In order to file to accurate might ka ko nga mo le verso. Yeah. But five day yo le tele na email le yo lo tupu mo tato community. Yeah, me se fo yo le. Ne fiafi final words te vanga, ne vanga le fiafi me se le tato proclame. Yeah, okay. Encourage also uma le scala. I can't emphasize the importance or also vote to make a difference in the hard times that we are now. We need to make sure that your vote counts. So party vote for New Zealand first. Party vote. Ka hua ke. Tātou ai e manreua. O ka ko sui lea. Longo winga. E lua upa loka e mo mia mo tātou Samoa whaatala ulatu. Vote le candidate, ko e vote le party. Wa fia kausanga o kako lifinga e runga. Wa le national ali e kui. E fiu fo e kulo e kau kureile le pai i manreua. Ia e somehow te le lopo le leo tātou e le skala me whapena. Le paroka. Ia mara le paroka. Ale ala uta mo e sao. Le tātou tama whanau Samoa o kamari Samoa. Ia la le si mea. Kuloa, tele vertu fo yo nisi le tau o te faiso o la pe fa kinga karinga fo ile sito tele la utala le la faiatu. Ai o te le tai ona o fefe ta u le mele nei le community le atau. O le ale me la upa loka ile Samoa o kele iwa ai lo wolanga a ko ngi mer community fai. Ai fa ko a over ai ya inga uarili wo va ya ku runga o le pio port fo ile le ko mai lo ngaka. Maonga makai ko kiki luas furu nga makai le kusi mai lalo. Arvisidi. O fea nga ia inga ka ngaka i community i meye kau ke ngau ngau e fai. E le kuku mai e support, e le kuku mai e langolango. A ka kou karangore siksengi le ang koe fai. Ma le movements for siksengi mua mua. Le ia i le fionga ia kokori ia tevanga. O ia tofilau tulou sof tevanga. Lea ua kaua i mangu le kure hinga o kako mau a ko ele fape fakunga a o tangata lena tau la mua. Kau la mua. Pacific Pacific Leadership Forum. PLF. ASA Foundation. O CEO lea. O lo o mai lea so o le fai lava ngaruenga fasa maria ngalei ASA Foundation. O a mea umar community e fai e o ia mātoure nei tātou te tutu mo le nei fo i teimi e whao ngā ina mo community. Nga wala au kwa to filau se so soangi ai si ainga lea ko filau so soangi ai si ainga lale e uma vili mai ia le toto ia se tala wa uma nga help they need to do this do this ala wa uma nga fai so soangi vai winga na le na ta fai atu wa uma so ia nga ka ko va ia fu o si sa mo ala ya lu mai fem o si sa mo ai uma le leia le paia inga e ke leva ai o sa vali le shopping center ngai ke ngofo
so la nga ku ala lo e vatu fo fa si fo ka ko sek men on nei va ngala fiafi ma to wa ye man rewa ya na ona tau le mau moro lo pito va asiata mar proklame mali atau tatou le skala ka ko pa lokar ka ko sui ya tu ule va no ai le fionga ya te vanga po to filau e alu ila lo i le lau mua e welinko e alu se mo moli ka ko mau a uma me tau te mana na oi fa leo le tatou sui le ya ai moisi fo i tatou i tu malo i fa fuatu ya ngai ke sila fia oi pa lota mo va vasa mana ya Winston Peters tele mele lei tele ana fainga fa vai le lei manu ya tatou tunu ya le ya taua malo ke mo kingo ai mo ia wa ma le ka ko ke le langa on candidate sale al campaign le game male mal finga ngole foi lungo o TV ma ai ke le sa o wa sama i ko e pau ar sa wa vasa pe lo wa ka mai le stand out mai vunga le experience male ma tua i ia fo ilanga la u mana ya le wa yai ya tatu sui le leye ka usa on manga o ya me ka immigrations mai si vanga fa pena se fa ngo fie me uma pe mang wi ar ka ku kama ku mai ro ka ku ko ingo va vasa ya pauale ole tatu talinga maroli atu wana fai i mo te Samoa na iyo e lo va vasa le siksengi na iyo e lo va vasa siksengi se pe wo ka mafanga fanga ako ya la wo yo el malo iyo e mangu e sa ola e ko la ku mer ka malo e longa ku langa fa sui palmia sau marka ko ka mo simo po ha uma me ke ika ya simo ai fa fe kai langa i langa lango ka ku a ia langa tau no i foi lango ai na mafua ma vasa manga ia ia nga muri ha yo le pa yes a national ai va vasa manga ia nga mua kai ka ia le me akole ia uma bokra me leva ngara fefi tato no le tu la fitu tato felo il tato bokra fai ula sota ia ayo ia ma to fa uma to ini so tato fa salonga fa pisinis o ne ngalo na ole lua leo na fundraising ia tu atu lunga fundraising ale to fina ya Belinda la fai oi i America ia na o ka sa plate o to na California o ka sa plate na plate sia to fin ia me se foi o to ai nga fast nga California ia le alto ka wa kelen ko plate o to ia sapota se mala nga fast ia le o ka papaki o skengo Belinda ma se socia Mr. Friday lo po la wa ko mai yo recipe ma me ai nana fa tu la utala la nga e mama e ku la male afa e driver to ai sia tama tu fa to fin e te me fai lango la lo e fa peta tu fa pena me u poi fai eleo fai puleo tu yama ya sa fatato a e manga kua usi ule pau ka mango foi o tonga mau nga istanga tai pe sa fai atu e fie ke leo mai isi e lango la ko la to fundraising ai a fai no fundraising ai so le e matua kami mamawa fa tau so papaki o nganga ko ko ile le recipe ya the weekend ngai na lu to vai tunga na wo lunga umal tato flyer ia le te lo pe le weekend nei aso doiva next weekend ya ngai lava pre-order time nei iyo sa le ya o le sosi recipe me uma ngaku mai falai paure or kan kalang ku ia ofu kuka ai o ofu kuka kusanga la wa ku o ofu kuka ai sa u ia falai ma ofu fa finge ai sa falai ma ofu ka mai ka yo pedinta ku so le trade nga fai ku sai avela nga ofu kuka ma le recipe ya pelinta ya aloi ai mai ofu ka mai ka i wa le ofu pedinta oro mu menga de busang mafala is ya lango le fundraising al to fine o tato na Victor Vio San Bernardino ya se foi ale ya male tato ya ole aso foi asto na fa tato fa usi masani ai fa tau na we mouth fa usi si le ngoku ka ngaka so do ya fa tau nai manrewa ina tato pakan na we mouth fa sanga ina male fresa e fakasa na ina we mouth road ya e manrewa ya
Tau runga ire o proklame ne vanga le fiafi, ma ia siata le ia taua me se fo to filau. Filau vas fo ma to filau, ai tatou filau, ai tatou taiao. E le tatou proklame fai. Le fiafi, to fa soifua. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana, ese le matago fie. Agi mai fisaga, tatapa mai oata, le pua Samoa. Darling, Ewana, oh, Emma, you're the only one that I want. Tafia falo, atu isoleo. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff,
This is your place. Talofa lava and welcome.